Malap. Tamil tres kom long percaya ke? Well, along you know. Well, malap na siyum kaya unsa ko matagay cash lang ngayon. Nangan we combine mo tawag pa. We matlas na kayo waksa ngayon. Kaksikin kat kaya maulas kay siya. Malap ke el kolma. Kay siya sinta si ba ako lang nagay may lutut mi siya ngayon. Na wala na fintra siya patop lang ngayon. Kada ka matlas ko siya. Sermon siya ngayon daga. Ito ka ke may Rome saptas niya lu for sinigil may kos. Si Fena is kumyang na sin God. At amal tres ka data ka cape siya nga. Natoko yang tukun sermon siya lalingan. Kada ka na kaya may alu na togo. Sangke insyom kayo. Ito ka kaya luo ko rin alkos. Postolo na kaya. Nakadata ka fintra ka pa nena kayo ki may topic siya mataga kaya week na phone siya nga stewardship na siya ba mission. Stewardship siya ba mission. Naragat kaya matlas ko sana kayo yung sulikak sa kingkat. Kata ka kada fafalain aksya fela kota siya nga pang. Kota siya nga pang may enduring beliefs of the church. Lalafing ko lang church. Nabing ko siya sa ikes lalan kota siya nga. Di siya po. Fos siya matakay met ke kota siya nga. Akalim niya. Luto mo dito ni fos siya nga lang ko siya nga liko. Na pa nakadus taga wana ka din riti. Fos siya nga lain na kayo. Wikshaf la pa taga lito. Wikshaf siya nga taga na lang siya ka lang siya may niya. Ito even mo ulas kada taga siya front load siya na kaya. May malito siya nga. Nataga pa na siya kuno kan na kayo man sa ngakyok siya. Week siya makat-ask kaya nga. Pasyaf lang nga. Ikat na siya damlal tres kalenda ka. Rome siya nga liyo. Fos siya na gan mekos. Katindi ito na kisya siya pa ina na gan kalim kaya. Offer of your bodies as a living sacrifice. Mga finsak. Lankat na siya siya. Katindi ito ka tafaluwi. Katindi ka 100%. Sang na fun na singkat. When by life in section, kaya when natal Jesus Christ. If yung katiyan na payal lang ka lang siya, pang mas makata syukimit. Na siya na flok na kaya, luto mo dito, for siya lang ko, siya litkos. Kaya liye na kaya oye, makat liye, na kaya payapal siya natas nga, inan kaya proy sila siya. Inan kaya proy sila siya. Payapal na kaya wala ka kaya ngon ka. Archipenduti, inkai inakshuoshi nakataya mashuos na sinumit. Tamit lang ka din shuos na ako la fal na kaya mauna kayo. Luto mo dito for singalikos akalim. Singalon ko singalikos. Others ang naud by samasla by palsinga. Genesis na Revelation. God del or makin metlang naud nga in master niya tawsin siya lang fukuin samasla. Masi mga kumin akshuoshi yakkel. Kas mo lag magay na bagan sa nga matalye ka. Jesus Ivana il fakya son singalikos. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Na manakawan ka sa fellow rekla ke kaslan ka.
na kaslan God pa usye o ye si may sangak nas na sigat liki makuluklan fela singa pangak matal singa pang set aside singa pang shibelan kaslan God inan ka proilasha kaslan God was me gilyakla na sin matlas ko sa context sila kung me kadata ka nag proilasha in len na kayo kading galan gela mana fast siya ka na sin matlas ko sa kasmo lan God kaya pwebal siya mit nata siya mana fast siya wan matafong lek wan na wan agad in usye biblical foundation siya mataga kaya siya na story na kay doctrines of fall of humanity siya nga na tuwi siya ki masima itak na siya Adam and Eve kaya Garden of Eden siya na siya slow for siya nga liko sa kalim niya bad siya na kukuwas age fukun siya sa kumaw siya me ita kaya makulo lain siya nga you shall die na minsan siya nga pagkatas ka naman siya nga physically decaying, spiritually dead. Spiritually dead, physically decaying, ne kena lain siya mising ikatram mo. Panga sinful nature siya magatas ka nga. Panga oya siya magatas ka nga. Nara Jesus siya na akalami mo me. Ena naman nakawa ni susla when our spirit is dead. Panga default mode lan met nagawa may susla na kaya fella siya nga. It sounds unfair to sakta Jesus ka. Met tigi ba na recting me inka sa fella na inkenik ko na rekladar. Ganigin mo ko. Nara twist singan ka din siya nag context siya mataga. Mana phone siya taga ke 1852 uta ka ke 1902 translation siya. Pataga ta and what taga ni ke 1982 Much matagal ni kian mot ngan ma ta kolen las ko sa ke 1982 na ke spiritual life las. Taga ni mo siyeng itak yang bedan rela lain si matagal. Kulkat ni mo siyeng siya mat na ke walk sham taga magin ke 2002 na ke 2026. Yalong wala ko sipang. Now in other words, yalong wala ko katinam ta ke mas maluto mo detolyo for singalon ko akademia. Pwapal na ke wa taga ke ngan God. When pwapal si ma kadret maganingan na nga mamay taral na silpa na siya di pa ni formal sham from man pang 7 segundos saptan megos for small to do acclaim itak the section acclusion. With that being said inta ka nag pro large mashing in pro kinyak ingin na ni na kadakswa sila mashing na kat magay na to his son Jesus Christ magay na pag nakswa sila mo large ro kata ka nag crown line ministry lo sa kata ka makin mas mapay na sin matlas ko sa mas mauta ka ngan God lain siya meta aro siya na kalami na siya sa kes magin niya siya is going saptan mi ko first mo dolu inta galle on ke pro siya magaderang la kalami mo me pange katlan misle lan si fena metalje ko was in mana kayo karangan ng nuwas and non ko was ya manuwas no fontaine wang in mata kalim las Jesus Christ el tako kadira na ako lang nagkatakalan lem flok singa wan me dito na ina ka din susta ka ngan God ako la taga nagkapopolyak sa kumasam from kanya matayin singa ula lime ko tina ako la lam lalo so lime ko sa ako la we're in that time frame na ina na shetan el taga esla mapay si ligi matlas ko sa Cotton flogon mama pa singa ke mas may kek nansil tamal tres kalinga ako na nagkatakalan ni met patle pako sa nan min shiash ke malan God malan Jesus Christ te malan fashion te malan met te may ukok show at Jesus Christ mo kita pagatu kaya nakadata liya nag sermon singa tikun sermon singa kadata nag alutukan into ka usye akalami es makinya na kay wana ke may sang langkalan pakdan yok lan kat na chikong ildagan mo likat kankin litiki na kayo mata ko kadalle kalam ke masigot champram kun shita sugon me ko fosmol todo. With that being said kada sum na ke proyo to ko yang na kada usela tamul triskalen fast na mit na ke alu sing sermon sing amnas we got proy ke belching kat proy papagat kulo na malap
Kat kulong malap ke may sang si makumesi na shish. Mettigi ben akum relan ka siya fel. Kum na ito tarif totulalan mo ito. Rain kenek suko makum relan ito ka tarif. Pakum sang relan manakiwan ka siya fel. Cash loan. Siya taga ikilaman mo ito. Interact formula manual. Interact formula me typology. Ho yan nagawa mamusi ke kafa. Na sintik na din ka nga 0.1%. Nike pa na Abraham Livshel Isaac in kasya ka na 0.1%. Nike pa na eksita saptas nga luo makum akal na sintik na dum. In solala mo to na los kesya. Siya prefigure ka foreshadowy when na dum Jesus Christ. Siya may tlangulan fell. Katuka na kepel chinga keshben pa ko tan yoklong kumikesla. Kung si pakes makinya ka nakayo. Yok na audience lom. Kaya ko siya nga mystery. Mat ko siya. Mat makan understand language silong. Kumusi na siya. Mat ko siya. Kataga liya na kaya yan na kaya pakotan yok lom makumesi na siya. Matat na kaya okas na nol siya. 1852. Taga na kaya fako si mataga kaya 1852 na Bible siya met natas. Kumusi ala phone, fast. Wangan sa tayo leke. Papa kumusi kaya ngon Wana maluto mo de tolu. Po singalon ko singali ko sakkalan. Kataga liye o yan na kayo makumita katang latari. Kes ben chise el mulyak. Diki minsa lal ke lenak tolu. Kung katang naman na kayo atari. Kes ben principalities lan fela sing. Enchi pa kes makinyikat. Son singaw lakkalan miya. Mat push up hel dagan push makayin. Steal, kill and destroy. At chise el dagan nusiye mole. More abundantly. Kadin nila kadash ke mayon siya. When I'm akalim make Genesis 3:15. Kadin the galida na the narrow bed. In genex ko maashik shoot. May ito siya nga fast. When ako makalim niya, Jesus Christ, when na do matlang ulas akalim niya. Fella siya nga loss. If yung lang siya fella siya nga. Kung siya nga iya. Pero baba pang loss na kipel siya nga. Katito lakat fototo lakat sumnigi kong. Yalong lako siya ng mising men kadu siya. Urit malan may din pain, urit malong. Wana ko makalim niya ngon lan God. Pay na nusurit masyeng. Wana urit masya for salkos. Mataan na Jerusalem. Siya si fan alfat na siya matsaklal. Mataan na in Jerusalem. Ni metsong. Ni kaya na kumhis masang siya. Pero masang siya papagat lalal funin na pay. Lakum siya na siya. O siya na mission daga fakumyak. In fact, mapay makay na lom, masiwas-was lom, payang mo lom, kadin fact akaru lom, kadin nara, kanikin mold makumesi na siya, kanikin lango, kaya kas mo lom, siya na siya nag-reflection may taga kaya, rom sapta siya lo, fos siya nag-almegos, wipe, lo may korin sapta alkos, fos, tolo na kaya, naman na siya na siya, pangay oya siya makumusi, pole lakal na miyo, pangay katlas ko makad-enin na kaya, mo yung si makatashken. Kat na kayo ng tuko kapel siya matilal fungi. Proclaim masi matagaga Jesus Christ. Makay Jesus lan yokalik within shigeni. Pangay sanctification. Pangay oya si makatini na ingin. Kat teka in fact na may without you back. Pero play siya matlas ko siya. Si back. In siya oya kat akfusas lang siya katin flok na room kapel siya. Katin tol laman na kayo Ke timeline siya clue mataga word na ke 1982 na ke translation siya nga taga nam siya nga. Na manas, purugin siya mat nagawalas ko siya kating kanam kena. O iya siya mga doret makin fara in fact kumya nga ite matagaw room me. Matagaw room me. Siya taga when align na ke Lucifer siya mataga kiyapala if etam kadash ke situation siya nga. Kat ito la pakoten yoklom para kumesi na siya. Siete sunga saptan megor fosnong dolu kadin folok na room ke pelsing. Wen siya 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 pa Jesus Christ makin. Agatal na sui kaksakin kumbab. Layla kadin steward ipel lash. Resources, we spiritual gifts na kayo, talent lash na kayo. Nagkito ko siya nung finfella siya. The gospel, good news of Jesus Christ in spread throughout. Matawag ko siya ng ministry song. Chef lagi fella na kayo. Wala ko makalim. Pero late
praise and glory in sokot na room ke broilers papa na slong broilers flocking kat na room ke pelching esin na shis mapai kat tipe mal kan na kan broi ke mai maslas na ke walas finen ko sai ke pelching kat broi ke klik na tas met maslas kadin shit bekalim ke la one mo pe room pap according to your will na sweet kat tipe mal kan na met las mam ta ke asho ne ke pelching akas magan la room one nisha kat true malap kak sakin kumpap yok ligi nagaywa kat nagaywa siya sak nam tanake kike plalchetan na manasak fresh in cheers interfin wan akum rana sil sol gel gat na Damascus long got back fresh in cheers kadin full line in aulia who are faith in Jesus Christ na gemakuluk lash when bang o yeshi fun na usi mo usi may tago indwelling of God the Holy Spirit then usi born again regeneration dal yesu kak sigin kumpapa at the program with lash kusay mo gain na manas penkat kapelching tagarin proy pekalos na kayo shine mit kusay kat proy ke fellowship fellow forshek wena poli lakan akal mi ke first century ke luto mo detolu fosina gel megos fellowship lang si mani yok tigigat katalu wan katagoke shigeni lang siya akes makinigat papa na Jesus eldaga niskat laligi o yan na kayo walang fellowship yaw siya na siya small matpatpat mul misla katsuy kaksakin kumpro ika mana kayo kaya na Jesus yung matlang las amen ay katkulang malap kaya prolan mat na kayo kada flow ko ng pelang nirol kamal church ka lang tago kaya sermon las at ko yan nakataga na kaya alutok Inko, katsumral tamil preskal ka pension. Lumalap. Pamaliban, lumalap ke samsam ini kesla. Ay pegi price si makumralangan ni nawi nanakwa sa kewa. Lagi makat matayan ke kepesing ya. Anwi ko min kaksakin kat pegi. Machuwi asmail siya kan lape. Insien daga wika changke. Pesing tamdar suwe M. Nelson. Yok tingin na kewa. Ang kaksakin kat ke. Moulas. Na kadata kamsiyengin samsam ke rum saptas nga lo fossi na kalime kosan. Wik na fon jinga charam ke stewardship mission na panang ara kikat connecta na sisya sila sang mana kewa. Marshirol na ke maulala. Na hingi na bella kum inorela mo isang safla lakum na silbe. Apa na nga katesifena eskatyam in may kisye matal moul sinasil. Naparom sapta sigal lufas sifani na kilime ko sa samsam kun fas siluo yok. Naki fas to lufani na din application kyan bangan. Metigidam tawaya kang ankain We've been at our Japon faklal dam na lipa na inikeset kanila siya. Napanang nga usiya ke siyams ko, nga siyams yung singalya fastol nga ulit ko siya. Furok na matak, dahil tiya nga itang nagimalisyong din. E molyak le ingeniklong. In we been na usiya ka siya na sikom, mayen kilda ka samsam kun ke paypal nata siya ma lang singigat ko na ekla asma tafong leke kesin point sheet destiny kalime kor fasinga long dolo ay pekitak ta chiyo valiki nara kat finenan ka naketa eta kan sikom ka din dila 阿叔给拉上，
pafakkev si son kosh. Da asho ki lash ti a line ikwe esha, a line to koshai. Line metko. Line lemin loslan felsinge. Line un met ngan kuluk, yeneng yenga. Now we artificial intelligence, koena siya kain in darkness, evil, kadini na kadin da kape, kapsyan ke malutut misingi. Napane ngaklo ke malutut singi. Inkan sang awol maasa po, kadada rit ke meto saptalong ulu, faston ngolit kors na ki ang awol. Fakoingi. El fak na sel, kung falang si tiyo fakatlong kinsiyum kaywa. Kinganum kaywa. Kinangum kaywa. Paingi masap si yok. E masap si mit. E masi akluwa na ingi. Kung falang siyum. Matalan lom. Wana kum si fena. Masap na kaywa ma. Tala. Sa posek fin masap luingi. Nakatakan na siyes ka din matawag fast na mit ke. Malutut maas misingi ya. Anda ka retail la. Room sapta singa luo. Man share ki screen na. Ba singi. Saklo ke. Phone singa ngan kain. Off ya. Ma share marichi makadat ka ni kaya nga. Kadinash ke shapuk si phone na. Tawag fast na mit. Room singa luo. Fasi. Fanin gil mekos. Fakoingi. Kimaingi. Nga kaya finasiwas met lili. Kikalanglan kat. Insang manuwas. May kisyamol. Matal. May akin siya kat. Paingi rek mafal na ki nganlawas. Ako sintiyon alaman met fel singi. Ako sinekle. Kiyak sasilan nanaklawas. Tako sin Shike may lang silang kat. Siya wo. E may akin siya wo yel. E si was lena. Tanga fact. Kikalang siya sinasig. Nasinmet na kayawa. In mas lawos. Talang tiyanan ka ke eljivena. Falatigi ma. Fallan. Nanka. E talan. Nanakfal na kitaek. Anak katel kitelik, lapan lalal fungi nasin, mat na kaywa. Toana ashirosh, lapes pasin mano si fanna, elana kaywa, tiarek masin alalus. Anak kot, siyamat pespes, mano si fanna in Christ, ekat na kaywa, la sisin siya. Pangan marit si makat, Erit kia masingia ngan kain praila ke marita kat fafas na met ke akatayama ash ke rom sapta si fasya na gilme kosan naknas wiya ki pray ke pesinge kat pasla yetan kat moul si fan na lash kat la le prem kat la laisik katal check-up. Katsi sana kilangsi. Sapaya mawin kilo si fun na nata in may sangsi. Intakal kia si kasak na si kom. Fin fel singi. In kasikat ke maul lasha. Na ke plan of salvation lal. Kat papakat kulo malap ke wen na tum Jesus Christ. Siya kum sapaya ma. El de takal kias karak si fan na. El oyepe. Rela kay no oye. Neki na itakla mo lala fin siaksing. Pangalapan may sang. Siyokle na si ma. Ilakyalim yung lang sila na sis na kayo.
kulo malap ke wen na tum. Metigil soak elikie comforter singe, paraclete singe, yoro sin kain kashikat. Kakshagin kum ke lamala lum ke mo singe. Sapayla pe mat saplum na finansies ko shaya. In yukuya shayan lalal fungi singe. At kakshagin met madalash masomla. Ilosya safashikin in kain. Akshukshokya kapi. Kapkabak financiers ti dikat me. Mapay swastom ke kaslo. Eka duspen at ganayan katashwam singe. Takikat tagana ki pel singe ki Revelation mami kesla. Kadinakila na kisites to nigal mi kostong tolu. La section aklu o itakle. Itakle Jehovah liki. Lang singe. Maing ita kaya nakalim na shish. La pel sikat oya las mueta. Mukukun konkun. Fashayan makumakia. Katikan raya maswas pailom. Isla posting zingaliki. Maulasha. Mayan wangan makat kan konkun makat kan raya. Leila makatak fashia. In makwa ki. Masap kanya kingan madalo. Panangkat kulo malap na siyum. Kikulok siya online ministry ki pa singi kumikestan shish. Yok yoro dam lipan in kain. Tako point out na shish kadindila. Itakla tolu. Article of furniture ngaliki. Gaslom. O yasima. Kumsifena akiye in lom nuk siyum. Panangarawangan la kayang lan prailas na siyum. Shikini lang sila siya. Yokalik kikiyepa. Kano iya pes ki ko. El falen katang la lang simsingi. Panangkat pangon kong kipesingi. Inanak manas. Kashikat kiwelos singi. Kadingan katang la. Ingenik na kaywa. Matakain. Pushela talik nata siya. Uniya talik nata siya. Kanawas na ingenik lalosa. Paila wangan shish. Siwas mola darak ta kastomak siwas sikat. Kastomak kayekat. Kat justify our faith. Kikat lalfung iki. When na doom. Sili ang anlumin katari. Siya na siya ngayang siya nagafakak ki maswas pailom. Siya na siya ngayang siya. In fakak ki matafung le. Mamad ko lasrela. Kat kulo malap na siya. Rom singal tolu fastolo akalamila. Fin mat kol siya rawo. Yak falat siya ki. Kadinita ala. Fin mat kol la sa tafung le. Kadin kay nakilin. Akalamila silos. Hindi pwengkat lang na infalfalin mi siya. Kimalutut siya makataka kaya kipresingi. Rit kenge. Kat kulo malap. Lakat kan si Fana iskat siyang. Ana may kisya maula matal siya na Europe. Kesta ka na yan may ritlo mo na siya. Kadin kan siya kaya. Inash ka shapuk si Fana. Katlalal fung ila may wikat kat papa. Katitalangan lo may wikat kifake klasya. Nakna si kestam danin siya matlas na kayo. Ina na siya fertile soil. Mafute si kan yoki kapak ke. Man kataya na yot. Kataya na fute kapak te. Kohulata ka kupoye. Kataya na fute kapak ke wuna taga kangla. Nila kaslo mo intranak. Akshukshukiyag inokya katla kayo. Nakadintufin pa ilang lang yaslom. Inusing ngayong silas kadin kain. Fakak maswas pa ilang gimaul singi. Ba't nagawan maul? Kadina ako la mayen.
tomorrow is not guaranteed. Kateta la meshikya kimulasha. Matawakin yesing katakilin la. Awla na pasin metlasha. Tang lapetari. Panangat pray kelos na kayo. Mam tayo na asyula. Usiba na siya karin minister ke. Insulpa na flogo nagsides to ni kagos. Wasingal dolo wasingal alkos. La metlas na kayo. Metlom dalik na tum. Maayakin metlala alfungia metulla. Kome matakasek. Insuak na yurum. Ay pa na kelos na kayo. Malala alfungi. Eutiak yak pelos. Kinuknukin mula na lom. Maayang ala na encouraging na shish. Kadin fashion. Kadin rekmakin gifts la siya in kan fakik ki mabay siwaslom. La one-on-one. Ka through the internet. Kan kienek fakya. Layla ta kastumin fakya kailik. Kika ay siwaslom. Kat kulam alap na siyong. Kadakulan fast na mit kipel singi. Kat sakak pa mit wiers na kaywa. Mamtape. Lomono. Maskin mano. Mayen kumurikatle. Kumetayan ma katifishin ke. Kumetayan ma mano singelik ke. Yuru mo ke fan na kumganak fan yela. Panagat nga siya komunikasam da nin siyas na kayo. Ingan sikum. Check na nasin metlash ma. Aspen kelbos. Katinin kum kat papa. Sham na silo sintala los jam kaimtel. Kaya mo it kolash at every capacity. Tawakirin na papa. Nakimit kolash ke church. Mat kolash ke government. Ko met na kayo mayakin kol. Inkan niyaten. Pain na nakin niyang katin mas. Elo siya malik. At kulo malap na siyong. Inanakiwan na tumiti ka din pray. Papat marsing siya. Elos all by. Tok siya lalos taka. Orek manafela. Alos ang siya. Kitik at lain singimat ngom singi. Ano naknas na siya makluklas. Wanak at naknas na sin maturek makluk na siya. At siya ko'y katin muel. Ais kat lagi makluk. Tok siya lalos. Eko. Wala na mapatpat. Amen. Lomalap, ingena, kada fast na met kimalutut marshim dasho. Si bilben akademi, si fesima, ikekla na siski, kat sham kun mo sang stewardship mission. King arite lapetaring kadin kan fast na met ki, rom singal lo fast sinagi, the make ocean. You got some ki living sacrifice sing nasin gata. Kadaliela sapta si fana ki sapta singal sigi nata silad pol nasin matrom Eldega orala indicative test lala in academy naki mercy lan gata na siyas met kuluko. Pangan matawagin ni kesta si lalingan. Napanang ara kadetala maluti makatufa ba mga doctrines. Na marsim samsam kun nga kat filikiya mo doctrinal discussion na fin ba kat samsam ke mangan na belin ka dusi na ke practical actualization la mga translate for na ke action doctrinal discussion nga udag of ka na ke practicality translate them to action nara fin pa kat papa is pa mawan kulo si fun na natin kasi pa fact beloved when kulo si fun na natin Inni siya finsaksi nga kimakluklak ko mo. Nakatli na ki beloved siya nga. Kat fulok ka na ki pel si malemel peptay siya Clinvel Jordan na.
pasasi takain orala identification si approval si elinge when kulo si fananatik siyangan si wuke when kulo beloved siyangan el siya kuluklan al siya longye narail sikilan si fel so katsamtam ke meto pangan ingin na katsamtam ke doctrines ke nada sila pon sin matrom nara kat finli na ke sapta singal megosmet ngeta singal simet ngeta na elda ka ikesta na pai pakoten si kalang silan kat ngena sin met kuluko nara fas sapta lime kos takonge tukun sapta singal lusi katalita na ana nasakata yesin na ke application lakom na sin gata ana nas ipsi ko na kom na sin gata na fin pa early message sigilata singe elda ka okoku nene na sikom ke makat papalara na sikom through Christ nara kadanan ka na ke closing part kilata singe men akum kay nara na sin gat in Christ nakikatara o yange kat nga tang liyan na ke lens of God kat nga tang liyan na ke ngat sima kat papa elorala mana sikom na in turn nga akum nga tang liyan na ke as a human being nga ako may respond for kaya in kain orela mga ako makfasya in kain main siya wo siya in folok na siya nara kita ka ki fosimit ngan vakla ki maingi nga kaya na siwos matlili ki kalanglan God insang manuwos magkasya moul matal mayakin siya wo God paingi rek mafal na ki ngan lowos kasing nisa el uskat megatin dedicate your life and my life na sin God. Pa fact mo brothers and sisters, in view of all we have shared about God's compassion, I encourage you to offer your bodies as living sacrifice. Nga akay kung kumisifenais kumyang siyang manum in magisya maulsi. Matal na sin God. Dedicated to God, pleasing to Him. Pange, masimail mo, the kind of worship is appropriate for you. Nara, kat finli na ke, sapta sinikisingal siyama, ke kat papel da ko, in kashikat, mankat matkuluk, nakatli na ke God's great compassion, nakatli ang lila, sam sila Paul nga, el sam din mat Jews, o eba mat Gentiles, na salvation siya nga, offered through Christ. Sabi fin nga akom, kada siya na, metoy na siya. Tamasi matakaw ke great compassion siya nga, ilta ka na sin mat Jews, Gentile da ganina. Na panang, masi mapolil, urges, analen kal ka nga, kuminaraping analen metalalfungi. Katin kay nara, mama pleasing, mama ayak in siwuye God. Tipel na kachulela, elkin in our daily lives. Si pensiral fakoy niya mayen, el alekalem ke masikyak, finan romwe. Na ki nga kalemi ke avasison ko singalua. Evilness tan fella singe, el sisis lagi,
temptation. Kime shiki kamatakan kishankat. Oye pe makulu. Nara polel kya shamatalal funginge. Inas elang si selos, kalem si selos. La telekonak fakya model ak fascia in del mol na sinkat. Nara ana kilakaliming offer yourself to God so that your whole body would be for His glory. Masingal fact met katashike saptaon got fasingal dolu. Offer yourself to God. In makumran manake in sang glory na sin God. Napal fact ke Romon ko singal dolu mo ekusin ti sang lamowos na ke makuluk. Ona ke rekman na ke tia siwaswas. Ako sinis ko siyang si fena na sin God, ona met mo ligi met misya. Lamalo so na mo rekman na ke siwaswas na sin God. Kasing lisan, fact mo, never offer any part of your body to sin's power. Never. No part of your body should ever be used to do any ungodly things. Manners ka din direct maganda ki mama ka dita masafal timalan ka ata. Likin na ngakuin sang mula siya. Nasingkat falvak mo offer yourself to God as people who have come back from death. Kadin esang mula siya nasingkat ay nailos ma mise tari nahingi eklemol. Napalfak mo, offer all the parts of your body to God. Use them to do everything that God approves. In fact, manel mo, safe mano na lakoma pamasima kat mol ke makat kanesang na sila. In fact, samram kunda ke when manos katsamram ke emotions of our minds nanaklasha, kelasha, planlasha. Nara manos will represent total personsi. Na pare samsam kunda ke kadin offer. When manos will instruments ma service lasha kat kain or ak fashion na sin God. Nara in fact mo, in order to live for God, we must give Him all that we are, represented by our body. Evin nga ko mo laramatara na sin God, na mano siyang pain represent makatara. Mayan, if your body is at God's disposal, it will have our free time, our pleasure, and all our behavior. Kadinis tala, itakin la. Ekain shilela, manakiwang akon marake manos. Naraki oye si masamsam kunyak ngayon. Kat nga dang lina ki sacrificing ma work makunyak. May kat fact mo offer yourself as a living sacrifice. Nakatata ki ulang mata ki samsam kunyak ki masaplan ka at samsam kun sacrifice ki animal nga. Matol nga uniye me kusho nga. De sipsipu ki nagib she should give an altar. Give me long. Sacrifice was important. Aw, pangan masap kanya kyok shipe. Kioleng mata na kalemya. Tasak the masikatil kin kalema ba obedience from the heart was more important. Katwinli na kay siya Samuel singal mi kosh faslong luo.
fakla Samuel el fak ya chufa lakin chiwo ke mekise fur mekise ona ke akos portion Jehovah li akos woli ki kise porongo wo li ki fet in sip mukul Samangol fason gol fak mo mekise sha mekise flao komte enganke komikesta shrek mekise fur mekise ke makuluk komte asia You are not pleased with sacrifices and offering. You have dug 2 years for me. You did not ask for burnt offering or sacrifice for sin. Now, God wants us to offer ourselves as a living sacrifice. Daily living la como. In fact, ligi desire la ni koe. Kadinorek magan energy resources ma elusiona shisha. Likia lalfungi lasha. Your all. Keipus singal dolo for singal mekosh. Akalemi mo elela kadin kisiana singkat. Ke kaksak pele na kewa. Kel. Oinge fakulon ngasho siya fakak il. Singalon got fak mo. Ekosin tia malkan lai na rawo. Esang na sinmat niya. Takikisya oinge. Kadelin siya woke. Pidel fak oinge. Siya kalan kat karangan yakin lalalfungin na kimulala. Siya kulatari nakataya in Belsafla. You come to him as a living stone, a spiritual house that is being built into a holy priesthood. So, offer spiritual sacrifices that God accepts through Jesus Christ. Nara, our new life is a thank offering to God. Pange moul sa siya como. Anay kadin may kulosi kat eseng na sin God. Na perfectly offering our body as a living and holy sacrifice to be completely set apart na sin God in dedicated service lala. Nara kikat diye na ke akademiyak ngeta na kat ngetang liye na ke kalang pakoton si lala. Pole lala na taka keng kalam sin matalal fungiyala. They need to dedicate themselves to God in worshipful obedience. Na in doing so, bangat pa si makom taafula na sin matuyom na get church. Nakatngat ang lita na first si first luo elta ka pangon kat. First si medan kadin sang manos na sin God. Naklo ta ka na asamam ki nanaklasyo na sin God. Nara kat finesom na ki me first siyak luongen. Katalila nesamram kunyak na ki insife ko na ki mano te kalme pa malu si pat samram genge. Eldal interconnected. Nara insulpe na akademi na ki o yesi masikyak nge staklo. Elki inalek kalem da first ngakum sang manos en naklasyen wipen asom na yorol. Nakifasak tolo fani na denan pangan application si makatafula na sin church. Nakatafula na sin church for kaya. Katorek makan spiritual gift. Katorek makan gospel in shape relationship ethics. Nara metiki kat fast na ki fast luo. Kat shulpe loyang na ki ma anain polilale na ki nga ko na shem la ki fast simit ni.
Masimit, fairness yun for saptas nga luo, for si. Na anen section sa sim daw kilata singa. Nga faktari la fos saptas ini kisngal siye. Sham kun ki makadel rela nara katli mercy lal na sin sinners nga. Kim dawak na ki singa luo singa kumliak kasi ma signal iye. Kadin kan folokle na tukkatashik. Na tukkatashik singa fos saptaya na kisngal siye singa kumaliye. Shift si masikyak ngan. Papole julben atako in sham kun na ki kalang pakotan lan God na ki mole la matako ki misaya singa. Narel folokle sham kun example kun na ki God el direct makanal Moses. Na ki sham makanal Moses nga masik example si malrek makan nga pa God el fact na sil Moses. Ngay kalang na sinakaewa mga langsi. I will be kind to anyone I want to. I will be merciful to anyone I want to. Kalmen fact singe pa, God's choice does not depend on a person's desire or effort. I'll depend on God's mercy. Nara pafakla scripture says to Pharaoh, I put you here for this reason, to demonstrate my power through you and to spread my name throughout the earth. Ngada ka sham kun ke week singe ke oye makadel rek magan metlal for specific task, specific timeline, ingan da ko academy call. Na masing akong hindi kaya ba inetay yakel. Nara ki nga fakal la Pharaoh nga fakal la Moses Smith. Kishipen kadelorek makanal. Na ilvakla panga si pesi malikilye alengain academy call na sil Pharaoh. Na pafakla, if God wants to be kind to anyone, He will be. Elvin lang si kalang lala in patati fino na simet esikyak. Elvin ke siyan stopper na sikyak pe. Nara maasima nga kuminaler shuki ke rom singa lu fasya pa. Kadin loeng na ke mol si mayak kalemi mercies lan God na si kumke sipin makuluklak koma. Nara nga kumin masay mo lasya. Anakadin akiling na ke kalang pakoten sila nga pailang si mga kuminash kaya pa mga kumin motivated ke saving provision malwala na si kum in Christ na inget ang lila kisi pengen ke saving provision ngan nga kumakila na kalala na ona kya kalemiya ke rom it kor fason gosh ka finne rom saptal kor fasin ke tol ngulia nga kumeli ka silan gat nge manel kya shikat ke magduklasha katagalen kalala na aspe fin shaksi makadetama kadengan kengi na kadengan pe ki felfasha nara ushe na si kom committed life si mold si makat eskatyang lalal fung inapay kadingkain me akilen na ke belsing akom or ala commitment sinasingkat nge akom in worship kirsipen akostin lakom napauskat men ke fasyak luongan ako wosintie wana laman met felsinge ako wosinekle ke aksasyalan na naklowos takosin sikem melang silan God siya wo makin siya wo she was lena. So when believer offer their entire self to God,
Kipel si matlalal fungisi eselang na sinkata. As ekle si sikya kimolal. Na ekle singan ele masi medel ba palakin na e meta yaklin be. When ekle si makatakog na siya na yuring kat nge kat pangon yak na ki lifestyle si malsinal ki lifestyle si mafela usya na si kom. Konfin falokla na ki mo Roma na ki gladiators ma. Orek makunyak mat Christine mange pe kinalang silan Roman Empire na ki oyang madalang si. Maulan mat Christine nge pang silan lal siya Paul na silos ng Siena. Nara, Christians are called to a different lifestyle. Na inka in taga academy anaki fakye kela diakos fasakos. Fak mo sesi fena iselen ki makuluklas. Dahil va molikat laliki felkuluk singi. Fal na kilang silan God e papatamas. Masin kalem si komo pa kasi mataka iniska taliki self this corrupting life singi. Jesus Christ pa iskat lalikiya. Naral si fena iselen ki makuluklas. Talen molikat le liki felkuluk singi. In mafal na kilang silan God papatamas. So, in order to free us from this present evil world, Christ took the punishment for our sins because that was what our God and Father wanted. Kasi Peter sapta si fasing alakor fact mo, e wana dalik na din ako sten. At yes, si fenara ko wasin alan kuluk lowos meta kikos nikun. Nara, nga ko mekle, anag ifaklad Peter, intalik matakan kimol sa si kiakosten. Narakat kain, akile naklamit kat nikun kimawu. Ingin na kadito. Because you are children who obey God. Don't live the kind of lives you once lived. Kipel sing akong taka commitment sinasin kat nga. Kataka as a only living sacrifice. Na kate sulpe mo ki kain mo sima kadita mo sordid past ka kanfak mo lishong tenje. Orang kata ko ikesya ta kanila siya ki samsuko main istam ta ki malishong ten. Mayen once you live to satisfy your desire, mangan sikya ki kat live to satisfy our desire kasi we don't know better. Nakika dito ingin ang nakatkain choose to do better, committed to Christ. Nakika dito ingin a Christian are to live as citizen of a future world. Kat matawag mold sa asisi in mold nash mga si eschatological events si makatsap me ngit na ke. Eas pressure may sikya keas oye may tako nga kumin matana ke molin ni kun lakomo. Tarakta nga kumin ngatang nila mangan malishongten. Nara nga kumin refuse to conform to this world's value. Nakatangatang lila transformation siya katkan matok nan kayak kya. In kain matok take place ki life lasha. Matalal fung iya matok experience complete transformation from the inside out.
Nakinga samram kin naki mind being mengang kum vin loang ke fosimit nge ke rom singa luta na anan samram ke man os anake akluel da point nake nanaklasha na ingena and a change must begin in the mind mayne for thought section madawagin jenge inakas magani akumla much of the work is done by God's Spirit in us nara Maasiman da kana si kuma pa aska fuen me kalayan sapsi mga kumrek makin papia me kalayan sapsingen ka fuen me kalayan sapsingen pakaslan ka ata kat samye kat memorize ye na kat meditate ke kaslan God nara our way of thinking changes dawagin ekle Maasimet injivash katim dawag training again, new train of thoughts. Ke makospel akkalin makastan kad akkalin mi. Nato ko, kat madawa conform nage pattern lan gata. Petan sinama in the first place, original el design ka dinakaya. Nara pensi mabatalal fungisi, ikle nanaklalusan in becoming more like Christ, nakadito, la meka del langsi, nakadesfepa na ito, la mewu, mal langsi ka dinara. Mayin mal langsi, paana fakya kemalutudang, pleasing to God, perfect. Nakadfinli, primary ways maroman, ngay akademiya ke fwasiluo, eldagata na, it didn't leave out mama doctrinal sma der sham kun nge usina ke practicality ingena idelin sang na ke action la dalo pa fo selu ta kan chamon na shisha nara polil ta ko analen side na ke attitude na ilmatawa sandwich yang in sang longsi inaspegi mal sham kun ke fosikash nge yok na ke pelchi mal sham kun na ke som na ke practicality na ke church an stak look ke distraction nge narang ako me fin sum up na ke rom singa luo fosin na ke luan masima nga ke derive at ngan gain likie nga pasti ki foslu nge apa kada loyang nageta na shift shi shift singa nel som nagligi indicative nage actuality ka imperative na kalme indicative el me point out indicate die oye mga fakke sapta sinige singal siye lang akumat kuluk na through Christ el nga molikatle indicative na ingena actuality na ke mayok shibe singe pa taka slugin command sigat fin reading na ke rom singa luo fosike na luo da na fosina ke luo da na ingena na command si nara katloang na ke da na anain tako academy masimit saptasin ke singal siye believers are told what God has done for them in Christ matlalal fungia academy ak na selos makadel rela na selos na kemolalo sa in Christ pa eldaga in molalamat kulub napakatli na ke matakongan kamansingan dagata na katsumliki me indicative singan na ke imperative kadin carry out
imperatives nge na ke oyema ka translate mashamon yak nge ke molasha. Kat fine offer ourselves as a holy living sacrifice. Sima kalemia kapa kat te shulpe aro malan fela. Nara pa kalemiak mo Christian molasha pa kadin long na ke act of worship las na singada. Kadinita pela kaya tram ke act of worship unto God. It reminds us that sin problems stem from worship problem. Finashin genik makadita mo tepe na shiwash. Na sikyak peke oyen worship lasha. Case in point pa, finba mat Christian she, el mol ke mol na self-centered she. Na el ka pain me etako ke paitako na ke fostolu fani na tinne. Ele ka pain ta faele na ke te mapai makadel sapkuna. Na problem singa na finia sikyak finel fashkin genek laladin genek lan God. Na el ta faele ke jipin it's a hard problem. Matako kin naklalan. Eleni na len surrender nagi God's worship. Eleni na mind lalan len sang na sin God. Wangan division sige manual ko minor malungan interconnected in a sense that they work hand in hand. Tashakta masin kale mo pa. Mind sige elfin corrupted na esikyak pe ke oye kaila masikyakan. Na point si ma utaga katindi ke ipsinga na pa katlina ke social media katlina ke page mange taka ananusi oye si ma elusi page mo den nan ka mapangan mas waspay a page singa na lena anan vivid ale kya le mo da kan ngadang li nagadal kya le ming ngadang lian anan shem nan velos na panangaro el shamram kun para el shamram kun mind ki fosyak luonge in the shamram kun na kela el te shela in shela mo el sina ki mano senge ta kadine tala enin na maximum da weka ta kom da weki injuwa kom nara pail mo as Christian all of our life is to live as an act of worship unto God. Napa orang afak piang mo anay nakes makanyikat ki sin problem si must stem out tako ki worship problem. Napa first tolufani na din shamram ke the mitigat fact ki first toluan lack of surrender si nasin ka in worship si kadinitala kadin sang mind la sa nasin ka. One division between body and mind. The go hand in hand la mind singen the shamtek na kinanaka. Pole din na divide dia malungan. Naki oye si mal shanong kengan. Eki ka din ngatang liye. Naki munun mwet si as being holistical. There's always a relationship between what we think and what we do. Aska paslan malungan bel na kayo. Makatnan ka ke makataro. Nara sinsiyak si mataka ingena pa. So, how is it that you offer your mind to God so that you may offer yourself to God? Napakamen luo matakangan. Kifo siya kluangan kung pinliksin loang na ke. Kamen si metan pa, do not be conformed. Do not be conformed na ke me, na ke fela si ngay. Fela si mafokfoklan na ngay. E me kamen siya kluangan, be transformed.
Nara kishbener sham na sin matrom elang do not allow the world to squeeze you into its mold. El sin dalin pange wela mamaurek matewonge. El sanga mat Christian romwe in kain patatyang na ke outside world singe. Para el fakla na sila usmo, mat Christian na think differently. Mayen raw fuel asha el siena. Kepel al Paul finan Roma. Way of thinking was radically out of step with the biblical vision of life. Mama akfashiak kama liya kemol finan Roma. Elwas salana ke ngetlan makaslan gada kalemia. Nara kishbin ngagom redeem mouladari ke mindset singe. Kadalita na ashkash kashaklan God nage sinful humanity. Kung finli nage Rom sapta siya vasingalalgosh. Na fala na to fakla God's anger is revealed from heaven against every ungodly and immoral thing people do as they try to suppress the truth by their immoral living. Nakadesinsin kin kashkashaksingan in the patati fakum papole shamram kenge metlela oye lan fella singe ko fesin lan fella singe inta ko ekalan nakluusan met conform na nagi transformation siya shamram kenge pael mo be transformed by renewing your mind nagi oye ma elosin fastliki mindset lan flesh. Na pael fakero malgos fasitkos. Mayen nanaklan ikoe malokalok na sinkat. The masingit ye akos masaplan God. Ako flanaro. This is so because the corrupt nature has a hostile attitude toward God. It refuses to place itself under the authority of God's standard because it can't. Nara Pangano Yeshima Eldagorella command luongena. Kumin fastliki o Yeshike conform when nage transform. Paeldago academy mo nanakla kumay na naksasi yiya kingon. Kat finsom nageromit kat fason kat fak mo einge. Kat taltal ladari ligi masap. Takat misya ligi masya. Kat shoke. Takat fakalensa po. In masasya langan. Etiye in malan masmosla. Kasing nisanel mo. But now we have tied to those laws that pound us. God has broken their effect on us so that we are serving in a new spiritual way, not in an whole way dictated by written words. In tafala na faksi ngayon, in fact, pagi saptal kos, fastong ulit kos ke Roma, elsiya siya in siya, elita na naklan ngan. Mayin kaya fiki met wufal na ke lang silan God. The one who searches our heart knows what the Spirit has in mind. The Spirit intercedes for God's people the way God wants him to. Nara masingil the Godash involvement nga kuminsang nanakla siya na kimawo masiwas makato. Papena po ilvak na sin met Filipae. Isapta ko fosal ko hilange matuk met lili. Katena masya paye. Katena masya siwas. Katena masya siwas was. Katena masya nesnes.
katena ma siya wo ye, katena ma siya peng wo, finash katena ma wo, finash katena may kas kaksak, kusin nan kakimaingi. Finally, brothers and sisters, keep your thoughts on whatever is right or deserve praise, things that are true, honorable, fair, pure, acceptable, or commendable. Not what once mark out our old way of thinking. Hindi kaya na mamata, magatdanan ka kemit malisong tinga. Nara, kikat samsam ke, filling our minds with the truth, na parang nga, taka reading na ke, siyam sukumay kesla. Turn my eyes away from worthless things. Ngante should ba ngetang li malisong din. Keep me a new life in your ways. Ke faklal Paul ke o yesing lang eh. Also take salvation as your helmet and God's word as the sword that the Spirit supplies. In fact, pansin mo Colossia mo, let's Christ's word with all its wisdom and richness live in you. Use psalms, hymns, spiritual song to teach and instruct yourself about God's kindness. Sing to God in your heart. Napanangara masil pangun kat nagengay pa, kikatitay lagi kastan kata. Nara, edi samram kun magana noon ke kun sam nge. Ka unma akyokki molin ngan lasha. Samram ke ngakumin meditate on the glory of God in Christ. Kung vinlin ke lukorin sa ptatulo, wasingalit ko hilangan. This Lord is the Spirit. Wherever the Lord's Spirit is, there is freedom. Napasi sara, ngakumin alek sin kun nage film industry, music, social media ma, korapya main lasha. Kadinte, loyang nagimapay, swastan gata. Laylain nga kumin deputatyang nagi polluting our minds ke ma lusong den lan fela. Insifa kumin ka insistis lagi gospel truth. Inash nget silas nagi eschatological opsingi. Ma eusin asish dedication chike moulsingi. Nagi alulas na singata. Nara masilala na ke inkalim ngina pa shipping transformation singe. May neta kate elusi renewal of the mind. Aksasya ilan naka. Nara kate kan discern. Urek magan kalim. Lalmet metliyat en lasha. Naki mawo. Mayakin siya wo. E mama yakmadali. Akin siya wo yakatlasha. And Malkia, the will of God. Nara, kalmean pa, we will be able to recognize and appreciate what honors God. We can then set ourselves to obey His will. Now, usika sinasikom, kadin kay nitala, may ngakum ekay na raw, ngakum inakilin, mamay sang honor na sil, akflatel. Now, may kataga sa only living sacrifice, God set ourselves to obey His will. Fastulo ang ilvak mo, nga fact, kika lang siya sinasik, na sinmet na kewan mas lawos, talantian nanga ke kel sifena, falatigi mafalan nanga, at alanan ka fal na kita o nakadil kitelik, lapan lalal fung inasinmet, o nakewa.
Kasing nisan fact mo, because of his kindness, because of the kindness that God has shown me, I ask you not to think of yourself more highly than you should. Instead, your thoughts should lead you to use good judgment based on what God has given each of you as believer. Nakipolel sigin sham ana messenger siya, ana apostle siya. Nakatliela kirom siya fasimikor fact mo, through him we receive God's kindness. Taka yorol me kel aro kalang siya langat nga tako. Nara el shamram gunagi privilege of being an apostle ma kainu siya Mait kimutan fel na kewa na kiakosten. Na kelusta ka na kiakosten siya ngayon. Ital kapasyang na ki inwilalalfungi. Nara, el fact la, authority si ma el shikilan exercise nga. Di mata ko ki si wasal si Vena. O mata ko ki evidence, mata ko ki wala na langkat na sil. Kadita ki urek masap tayo. Ki oyema el shikilan akfashi. O ki kalang bautan langkat. El pitakan la mission lalan. Dikin persecution na kemait ay for la gospel bearers. Nasangko singa authority singa. Mayen, di kuniyak lamatal, kunlan tolu, ngonlan God ilyak na inil. Napaldagan siyam kun na ki, oya simal siyam kaya inflated pride siya. Siyam kun, talantian nanga ke ilsife na falat ligi mafalan nanga. Pangan sima, eltaka anayin cautioning in the shikya. He warned the believers that inflated pride has no place in a believer's life. While Ramon Kirom tolu fastong ulit course. So, do we have anything to brag about? El Shamram gun na ki kon gun siya nga kuminsisla. Na ki Rome singal sisngalay ko hilma fact pa na oye siya. Don't brag about being better than the other branches. Na masingan nilta ko academia na ki praksingan mo inka in dilokun yaki. Masiral taga Shamram kunan pa. Elki oralan galem na sin may choose ngan. That they're not better than the Gentiles. Elki pa galem na sin Gentiles ngan. They are not better than the Jews. Masimaylo sinashkea pa. They are all dependent on God's mercy. Ilos kewana, enina, molala kalang bakutan ng God. Narapara il fact mo, inwangan roomlan, fulada kinanak. Na efine harsh, na ito, takate ikulpe, ana endurance, nag-calling siya. Nga kung may finish personal appraisal lakom, it has to be a very honest one. Napa ngan special daga shampram yokke masingan. Ilkiben galem la. Katta balusin na singa simatalal fungi measure of faith. Na measure of faith malsang na silus ngan. Makay sikay sinurek magun isang akflat yikat. La spiritual capacity ko function for gamalos can carried out. While the going from na silos kaya. While mo, assuros mo sang
sieligi siesin sie falnage kalang sel esin na sies fin me balla kadin balla falnage lapan lalal fungilash nara Paul the correct magin kai sie terminology insang akataya kai sie mesang matewana sie ta mange kewan rek magin ya kesben mauta kana si kum kesben kalang bakoten lan ka Malushi na shesha make discernment lan God. It's not up to us. Nara kadin flogan na measure of service lasha. Engan kin lama el entrusted irukom. La natural abilities makat kay nara makat tangon mo tena maasya alepushle ko naki anasin kenek makat kansang kyasha molingon. Kadinara insang masyay. Kadinale pasisyal kin insang masyay. Munun Christ. Mayen nga kumefin som nagi too proud ki mamal siya na si Komo. Katikain exercise faith siya in the benefit masyay. Siya mal sham keki il fact mga siya in the flip side. Nga kumpein di akshikiyate ne katsum nagi level siya ma kat mo we're worthless. May kat fin magat worthless ko shik shibela ko mo nakalme pa katena urek magin makadil isyungyen gat in deliver services nagi tokshay lala. Napana ngaro kita ka na siya nge fas singel samram kun na masima yok shibeba polel ki shivingena ligi fas siluo na keme specific application. Napal ta ka shamtek mo tanga fact kikalang siya esin na sinmet na kaywan mashlawos talantian nan ka kel si fena flatligi mafal lannan ka eta lannan ka fal na ketaek o na kadil kitelik laban lalal fungin na sinmet na kaywa napa uskat me kadindi na kela fasakos na kel mekos ka finne ikos algos ongos ikos algos ngakum na rek makun masang mal sing nzang akyok tok shalala na para akalimi na sikom alena yok shibeng akumin kain orela connection lan sielu kemelutu ching na fakat kan kalem ke kemekalang selesin na sikom mayen el fakelu should be na kalwe ni mo osin tio ana laman met fel singi a osin ekle ke aksa se lan na naklos da osin ke me lang silan god sewo am yakin sewo shuaslen nara masimit mapolel shikena lena akyok na sinmet lalfungi ba renewal ke mind sing na kem renew your mind kumin karangan be kon the think too highly of yourself. At the same time, kum siyensing kun benage self-loading siyang kuminorek magin sober judgment. Pangan masima ilgi academia ilorela exhortation lalan alana kalim kishiben el fakla nga Paul ngamit kalens up on Jesus Christ the kind faculty peng washing nara kelta kind faculty peng washing elkin galemla the choose ka gentile elta kind fact na sinakrewa includes everyone. Everyone must think rightly about himself or herself within the church. Nabangan masima el pangon mo fin kataroing yan. Katiakala na path to unity.
path to unity singe inka and masi. It come through humility and service. Kumkandi ke Philippi lu fasing ke singal si. Nara masinga ta kana sikom kadin etala. Kadin ale liang na ke may sang mai lu sin na siya. Kadin de akshikyaten ye kadin orek makun egat te falatek te kimafal. Na pauskat min ke fasakos mo to ena ashuos la pespesin mano si fanna. Elana ke watie orek ma sinalalos. Na fasimekos fakmo ona kot siamot pespes mano si fanna in Christ e kat na kewa lan siya sin siya. Nga kumin kain sisla o yasima anakatin matsivena uskala Polelingin au si petsesi petsesasesi nga kumin liya kom lakat katmat mole ke Christ katana manosi nga nash kainin parts ke Eshamram gina ke mata intre kufun beo kufun nie Mausien shak of ke manosha muscle kesha. Na lakalimile ashka is a special function la. In fact la te parts ke mano kesh na fon na kain li. Te parts ke manos na kay wakain long. Tashakta all work together if the body is going to move and act correctly. Na palta ka shamram kun na kisi korin singa lu fa singa lu kilongolit kosh. One body with many members. Nara inoya na ki physical body lakoma. Anatomy and physiology lakoma. Kadita la composed of many parts. Mulun Christ ashpe matalal fungipos. Siya ashpe orek mala tiana siya. Inoya na ki manos te kakadin isla kaisi parts kenga kapshape na ke church. Kadeni na siya sin siya. Kadeni na siya sin siya to make the body work. Pelsi mate sikya ko nano siya sovereign. Napana ngaro kadenan pasisel we must be humble. Nakat dieten na sin matwias ke body lan Christ. Kat finroingen napangan pelsi ma katte become an holy living sacrifice. We become gift to be used effectively. Nara oye si mga kami appreciate nag-gifts mo daga na si kumo. Lama fa kya. Elusi na si kum ka din sang masay siya sinsiya. Naking ako inorek makun effectively. Nga kami nias makun la. May sang malusi na si kum nga. Elusi nga. Mayorol. Kadin dieten pe kadin me kalen pe kela. Gifts nga tiyan na siya. Kadin ale anes ito Lucian Bausch niya, Lucian Nias. Makat ka na best. Siya aspe makat kadef tulula ko flaro. Kadin delicate our gifts. Nag-service lang gata. Dahil yakin nag-personal success tash mo kayo na. Namasi mayoka pa. Inash willingness si kadin rikmagun. May sange wholeheartedly. Ako min de shuokye, holding it back. Di kiya na siya service. Ma rikmagun yak na singat. Nara may sang siya nga. Mga akong falokun. Nasingat nga. Pangakom as a living and holy
may sang matal si mamul. El organism si mamul si. Pangai kaya siya mga kanusi kimi lutut siyem singingi. Rom singa lufas sinakil mekos. Apela nga flow ang siltam lipan, nag-usipan slime na kaya, at fast na mit na kaya pelin malutut na kaya tao yan. Ang lipan, pangai kaya siya mga kanrela, klamalan singkat. Mga kulo malap, lokak siya gingat ke, akta yan awo mataka. Kasi gat ke pelcha, tako na ke, me, pelcha nga ako nansum na ke, maluti siya, tok nga. Sang king siyong kayo. Tamiti kat fast na may ito. Katuka liye na ke, rom siya liyo, for siya met nga, paano sacrifice siya. Fingat liye na, papataman walal fungi, Ephraim. Kek na siya siya na sis ng ulo. Pati nila katil sa pal, Ephraim nan ushelo ay siya, kasya kanal. Mount Moriah. Fingat liye shal singan na kaya mapoli siyang ganyan na. O iya siya pa maita ko. Katin apply na siya siya na pang siya nito na. Kati ka yung siya na rama siya. Na ito ka kaya kakaman ka. Mailikas ka taga din molding nga ni ara. Alu pa yasing ka, sacrifice pa yasing. Ito ka liya na. Ephraim Ilsom. Father of faith siya usya Solomon. First, lento din Mount Moriah. Wangin mat wala. Ilsom te submit me klan sap liu lan ngan mata. Elu siya like ay siya. Kadita samram sko ke lai siya. El siya ta piye me kisya siya. Ephraim mo God will provide. Ephraim sang tarin siya na gamasing. Ele ta na pay na wang na pay. Wang mi siya yun ka pakan men fact sila Ephraim na ke o yan walal fu mi sila Ephraim ke akwakman ka. Na vingat tida na o iya siya Mount Moriah ta ka backdrop na kaya nga el sikilan munilya ay siya itak na masingan na manilta na wang met fela kay mo siya. Inin na sila kung siya yung Jesus Christ mo kayo. For siya to yung mga kumeta ka na sampram kanya papataman lang ka lang siya. Pa Paul. Solid na Paul. Lang ka lang siya liat na pa as he went to Damascus. On his way to Damascus. Kasi muna may church matalal fong. Body of Christ si matamal church ka lang sampram kanya. Also mean persecuted. Nakispen lang ka lang. Ikek ka na siya landi. Kadalat makang chief persecutor of the church in Us. May be the bearer of the gospel, the good news of Jesus Christ. Napatagas yun yung ako, August 21st, 1852. Matamay siya ngayon tayo siya ngayon, na-chik siya nga lalfong nila. Lang ka lang pa siya may siya ngayon. God, maman God. Na kaya nga matake mga siya ngayon, ngayon na hindi siya mautaga kay Jesus Christ. Ngayon na nito, ngayon na mold ko, ngayon na pick up the cross, follow him. Kasiya siya pa ngayon. Katliyak fuda kasiya siya ngayon, maki obedience, makataga na kaya, akwak mawar kaya, fin shakshin. Katliye na kaya, lang ka lang yok, lang siya kaulan ka na siya kay siya. Kat mold ko, katliyak mga siya ngayon, kaya may, isus na mautaga kaya ngonman ka din kat kay siya. Tikat paus mga siya ngayon. Tiyan na ka. Katika, na ifingkat pausa, pakataylik lang church siya ngayon. Pa-facilitate, patis function, patis unity nga. Kata na Paul siyam laling nga, kaya laling nga. Maluto siya may tagatok nga may fundraising na kaya sang siya may sang kaya matalal from the financial slim. Ito kata penat na pangimasin nga. Lang siya, keep siya ba nga. El mirror mas tagay finchak siya nga kaya Jesus Christ. Nagayat kam ta kaya nga, for siya nga fat mo kan kisyakin kumya. Tana,
Ketika masing ini fingon el dashin kat transformation siya pang sanctification siya pang kisya siya makatata kata na kaya kata ko open na kay wa riti kastan kata we are being transformed renewal of the mind siya kadin dia na masing dia na orik finan ko siya kat ko finan ak matalya ya makikip siya ka word panganilya siya met kadin ka kyalan ke metas ko siya wan litiorek wan kai wan akswasiyak wan ma akta yashwaswas na revin ka na baseline siya tamlay tres kalil from kunya ina ka din fe somne ke 1902 evin ka ke fashion na ke transformation mass sanctification siya kadin te ukat arfin fela tarak ta kadin te ukay fela siya wan na polilakal ne il ta na utilal Jesus Christ pakkalim yakken siya polin Jesus fena nakkalim mi may vingat lang si fel katranga katimala fellow siya ng loss subelan tagalan Jesus Christ ay lang taga ikilya lang ang kalam siya na fellow siya pangay transformation pang sanctification siya na kaya nga siya completely in obedience sang asa may kisya siya na siya ka na fela taga na pang section akto siya mga tram kun altar of incense siya mga din may kayang siya na siya ka only pleasing to the Lord maki machijer la life in chakshin panga ho ye shi mai u shi na katte ta ga au shi na lu ke shen katte ga len na be ma ken shi na shin ka fully transformed continually in a process to become like Jesus in every aspects of our life. Now obedience starts to get Genesis and Revelation in the presence, direction, leadership ng God, the Holy Spirit. Siya, asin God, na kayo matalal fun niya. Everyone siya paus ka, kata na kayo wata kayo ni na kaya. Masipoli lakkalan mi kaya Ephesus akos. O sakos megos onkos. Silpe o iya mautaga kaya Ephesus akos. For singa 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 tolo. Ars, mati megos kadil sin karang church. Jesus Christ fena kalang apostles, may prophets, may evangelists, pastor, teachers. Nakadesum nage sapta si penangan nage forsakos megos onkos nagad masifan nagad mano sifan. Ngon sifan na pan adin ko finrak mo sifan na pagadashken. Fellowship si pagadashken, lame sifan na lash. Kadashke me peptai sifan. Lalai fungi sifan na kadashke kat sifan. Pang finrak si nagad tagay na taga somniki malan fela tagadash fin fela singin na rame. Stewardship malala kif manchina shisnge kadin faka Great Commission chinge edify munun Christ in yokyo koili pakanteni pakadashke time of Gentiles chinge as many people like a body of Christ pang Great Commission chinge whether into kana ke mawila chinge min lef loko arang ale shuka chikin kat kyak te yana wo del to ale yupo yana pai into ka ushi sanctification chi pakatin na kanashkin sanctification Kadik that become like Jesus in every aspect of our life. Sound of lock lalo. With the life ng ibang. Na at the same time, with the life ng Arkaline Sapsilong. Faka, ushi. Mo ito naging body of Christ sin. Pangin matagal kaya. Awit kulo malap. Tamal chiskal, na flong na pelo. Punta ko. Aksya fila na, ushi pelo ka in fact naging itchak silong. Amit tas ko sa agat kulo malap ka silong ni pelching. The floor ng Belanel tamil teskad. Inko tamlay. Well, glomalab ki kumusipet siya si ki tolo submiddle siya ngan. Kaya Ephraim Isaac ngan. Wayang na pa madal siya ko. Nara katwindi ita na pasikyak ta na tao sindu ito ko. Kadir ki siya kanala Jesus. Apa yang ada tekan nasi kong kia, biar mesang sima. Fine nga kami follow ko nang nasila. Everything we got, pakat manos.
Lumalap ke malutut wowo mataka. Sham gun nag stewardship. Maybe mission. Na panangara lalakating kain. Ace malutuda. In kain siya na kensay katlila. O iya kaya makat kanak fashi. Lumalap pen si lipan ke. Ilusyon na siya kadindila. In doctrine singa tawag na in the first place. Yala na may bakom tasin siya. Panangara kat te wotya kinakalimye. Mayin kat ke may kasi mole matal sinasinkat. Nakasala by actual sikata. Tamlipad, bastamit bange sa flalan me duti si mga taga ke duwe. Pero de flogan na room, minkan bastamit keep siya klungan. Lumala. Okay? When nakadakalam yung kulo kaksugin kat ke maliti na mo matagangan me akalam yak chill tamal church kalka au shi ta fosumla elushi kadin tagan na ke me makishe shi ba tram gin kat pa tram gin na ni na lo kata na fak pa na much much la room later na shin matlal fun finan roman pa ta ke Corin luo Corin ka luo met Corin sakta alkors fostolu ne ke ya pangan si vela siya pangan sangken siyon kayo luo met Corin alkors tolu na ke ya sangken siyon kayo data ka na mirror na pa mas may kak na sila tres kalke me alusin mate nga taga na vingat li na ke stewardship na ke mission si masam from kunya nga na pang mas may na norek sin church kading karing malangada or magin malangada according to his will pang na focus la sa malangkat magain pang masing katikay mixi government na kimasing. Having at the sacrificial system lan Old Testament na sintik na tingkat ngay. Of course, we are not the Israelites. The principles magat kayo siya extract ke may timeless truth ngay. Ito ka na pape na taga ke Rome singa liyo. Fos siya. Nikel may kors magat akte kamil tres ka lakte ingin. Moswet le right side, right ear lalo so. May tol nga. Moswekle right thumb. Moswekle me right toe. Right side mainly when pangan dominant part side ke body singan tasakta il represent na phone na munun machingan. In me in wangan madalong shayan malankat magayin. In wangan madalaro shayan malankat magayin. In wangan madalukwe shayan ukwe kat magayin. For siya to ispen na mas mga umita ka nag church na sangkain siyong kayo. Kadinta ka na stewardship siya mga ito ka nag context lang marit siya mga daw siya ito na Paul. El tafo mapen na ngos malalagay siya korin sakta siya ngalon kor. Pos siya nag-aakos. Wik na kayo was shrela siya may saan niya. Manin po ay ngat laliya matlal fung wialos finan Jerusalem. Elo siya naman. Na vingat liya pleat lan church and finan Corin shell so ke second missionary lal journey lal and Corin elash ke province pang Achaia southern me province ma on Miley Catholic northern me province of me Philippi. I think an usiun matching map singen orianikati metigat fast met. Katalia na north infulan map singa tamnal kumli infulan singa pakat focus na kaya. North Macedonia na wanang akalam mi penga church tolu ashwe. Siya pa Philippi, siya Thessalonica, siya Paraya. Now under southern
mà xin anh area xin anh ba Achaia na Corinth fin cũng đi en Corinth Athens to the east Corinth to the west xin anh cái đó liệt na Ars mà si bang isthmus có cái đi nên sang Conekian Athens na Corinth mà cái phát kịp xin anh alo si cái din đi lại Corinth Ars fit 1,000 luo pa city singa nanke 1,000 luo na lang na kadinen ma la ko sa part ngan ak na tagate shashak na ke from the other side instead of coming my lof ko ngo make us round again pasum na lang na ro ship traffic sinan singan usi may ak na tagate go over the isthmus my lack of chingan line chingan roll the cliff to the other side bus with matan chingan frequent na 1,000 luo elevation chingan ma kalam ma temple chi pa kaswe sang akflat chi kat matan chi we in bel chingan as prostitute we akalamia mo prostitution pakan chingan na oyen ma katagal dito na Aspel Olympic, as kanin came Marik first century time like ball. Na di mangan magayan na ala pos met lanmet van fel. Kadin niya na get church yung mga taga waki kadin taga dito na steward yak faka malankata in that very sense of sin. Nara as tafong na oya mga from kinyak ke church ngan siya po del chit bataga simus duo Corinth in Achaelos. Ta focus siya mga kumin taga kaya pa stewardship siya nga. As mo sang siya na taga tafilay ke kapin lata siya mit ke church Corinth. Siya Corinth siya ngalon kor. Siya na kaya kos na ingin na taga ati ke duo Corinth nalikos. Postolyo na kaya taga hindi Last in Maston Yellow Shipa El or my sanction and in then somni Jerusalem Kepelgila Somna way. The one and not Elialos Matake. Sanction and Sona the far Shiral Shumina Kalos. The Rala my sanction. I tell you na ikesna and Saptal could nigga year can look Corin. Academy, or example can me church Macedonian when nga being persecuted dasok taral open na may sangan in the cash may talos nga naraving ka tila Philippi tes nung Gaberia Arcelia los soon although right up na kuno kanalo so stewardship siya bang in San Cash may din na ke Jerusalem church napangan focus siya may taga usip background sila kum na ke ma-reaching nga kading kalam na paela. Elos nim ta kaya nga yalala. Elos tuyak na nar. Makunelosan na kadeta ka na pangaw ya si mga kuminan kalam ke ipsimit ke orek ma sapta si fosalkos ma from no diaki ke mante. Kadeta ka na orek ma sapta si fosalkos akalam yung ngon si. Nara Kadeta ka sang keinsyom kayo katika naşke maçı evin ngan ka. Mana yok şüphe bang connection ci mga kumina ali kalim ke la manya kayo kaya kadala pa na masang na manifo ngan ka da shi mai nga. Edo sing ngan sang in cash malan ka. El dalte na course in aramanga kesben willingness lalusa. Even they were going through a lot of trials and tribulation. May si example of kasi dal makingan na mga nilisang na silo. Si kesta game crucifixion, death, burial, resurrection ng Jesus Christ. Pang masang siya. Nara masang siya matagaroon Jesus Christ nga to reflect some nage personal me belief lang kay siya may nga. Nanakin lalalfing lalusan, papayin may nga. Ngan man kat papayin nga. Kada taga na may chiba na mas mosla Roma kalamya kingena. El papapatuman lang ka lang siya.
Pamit me Peria, Thessalonica, we Philippi. And she got Shoi Pienya and province of Macedonia. Nara nga ko minan kalam keta na sie ork ma sie fosal kos paina na kom kan mi an baina na isus te ngan man ka nga ko min tan pa ke mas lan ka na ke isus te ngan man ka nta ke mas lan ka ni na ke stewardship singe na ke mai sang singe ne ke na kalain sapche pe na mission singe eda ka na ka fail ma singe fatin ye ka na mission ang context si mga ako may naskein na kayo te akuluk si bang actually may comfort for max kuluk si pati pa nila max was na kalim ye mapayalan ka ta kadin follow na ke even ka nta ke malan ka ta mas was may sanction at kan short ke church class and si pa na kalim ye masing and si pa kyok ye masing me tiga ta rita la proila ke mas reaching Evin ka dash ke may sang si mata ka fa mas sang ken siom kayo wa church class ko sa na kayo wa tikan taga course may tayo taga na ke masin a fok la di na ke siya ti foki lak ke siya lomado lan sol singa ke ngasat na we military may ke 2012 2013 time frame Protestant service siya Nasa we alu chapel, basta lang tui liban, uchak we matlunger, wakla mani machine. Na uchak, we che met kemalinship, chen mi che met kemalinship. Matolu waba mani, na wek nga, omli lapan may sang, check lan met ni. Na fat na paella, ashing ang lalos. Na fat na pay. Nga kita vaikat na nga niya may sang sing. Ngadi lapan mesang na ke oye si mapoli lakkalam ke siya kon singal on ko fosin na ko shell amang ak nante fakti kum tel kulak ente force willing lan mitngin rel amang under that condition me condition singan prostitute kainin traffic ta kanawe olympic na norekpe in other words kainin ma usnak pakanten lost land felling condition lan in Corinth nga focus pa na again or ana makunelos na again may sanction aro poli lali shimi na kay matlan from Corinth nga or makin may clients up well on the northern side Macedonia example si madalrela tari cheka de the riti pen pakadash kem jenging kadash fin fela singa pakanten masikyaking Kat kain out of focus na ke may sang stewardship na ke mission si makatash kem singin. Pataga sikyak na siya smat kusaya. Kat tina stewardy kaslan God. Or katu siya watered down kaslan God. Sinas buwan ka dakuluki kat na musing. Nangyan agat taga siyam kun inaksiwas siya o may tataga fa magadakuluki. Naisip na ngay ito, trap na siya. Actually, worship our na wala luto mo dito lu, for singalon ko singalon ko chakalan. Kadin sang gain siya kayo wa pamasi sa probinya. May sang siya ito na, it's really physically needs lan church para sa mga ka Jerusalem ito in spiritual nature lan church last nga mo siya pa ka probinya. Ang masang siya reflect ni siya mo yak lang Jesus Christ finchak siya nu siya lang kalang mo mapatpat siya. Of course, if ingat matake lang kalansingan, ewan masukat ka din sakat, makatil siya na siya ngayon san kaya sa matinin mo. Nasampang na siya scholar. Papa scholar, uncle siya lang. Ito ka nero ngayon sampang. Ngayon compare na kaya, may sang siya ma pasta lang army siya nga, chaplain siya lang army siya, di ba nuchak we wawamani. Nga di lapa. Ataga di na ke oye si magadin from ke church large. Masyak sin mat yang mani silang church dilang. Megam delaro ke mang masang. Main kayan pela esyak le dansom estamong insang kitem church members. Kali masing.
Bang makikiap ta ko pen kat ni mo siyengin. Kat ko laki mange in som esta mga sang sifan akite ka agat na ra mas mapolil rang. Ingat lang yung maitinin no. Ingat lang yung maitinin no. Nar context lang en koren, takan na kyang ngos mapolil ra in ak kaya may buya sayang lor makin church sayang. In sang examples na sin mat koren. Nga kung taga, ngarit makin examples it lang matalal fung buya siya Fort Irwin, California. Na kaya matalal fung buya siya finan lang mo siya lila. Taga tali na cap siya pa taga. Wanain, di mapay siya. Mapay siya, di mapay siya. Kading kalam kila, ina naksuwa siya klingin. Kading kalam kila, may sang na siya siya, kat sumniki, pa Jesus Christ. Pa Genesis ni ka-reflection, pa section na clue siya matagay, tatlage, kaslan God, Jesus Christ. Para kat nikin namin, sang siya. Kat nikin, manifo, kat sang na, papaskalar fa na siya, kat sang muli na, kading siya na sumkang na. Kat na sumdi, sang na siya madinin. With that context in mind, kat taga broiler, right lang mo reaching, taga broiler na darak sa fila masing. Pang masang na pay. Nangafat na pay, million homeless children, widows. The only children magayana, may finansan Antonio open. And siya ang taging, boss lang may dinin. Papalak lang naman arsh inina, and nagawa ka na sure. Napangin focus matago. Masang we alwil tudan niya. Focus silang church silang niya katin kite pa may niya pang makunes. Katin rela mga sang kite may niya. Mas yok may kan sang kite may tapa cash silang katin. Cash mool gospel ng Jesus Christ. Patagada na mafat mo katin ang manage wo masing efo make lang kikiap si matagam pangkat mo siya niya. Batas ko siya masing pa yok siya met context siya pa yok siya met na siya met ko siya. Katte kain siyak le ak mataliyak may kisiyak kain siya na singkad efin den actual siyak le masing. Kada actual siya faga masing ngayon na dui met siya bar makun. Wala na kaya. Lain siya met babal siya met nata siya. Saan ang mabagat proyekin kat taipi as we go. In orela mas putu siya masing. Pang mas mga uminanas kayo. Nara siya na taga na kaya siya siya mga kumentaga na kayo. Sang gensyong kayo. Sang gensyong kayo. Lumay korenal ko, tuloy na kaya iya. Nakadata ka? Foshime da pang. Tawain ay los ka, mamait law kaya los, how, ayok ligi ka lalos, elos sang kelang si lalos. Foshakos. Ay siyak na share kaya filalap kaya ma kalang inge ay siya na sin siya inorek na sin matwo. Ay mainge kaya wana kat finsha amid elo si fena esalo siyang na sin lem and na share kelang silang God. Wana tagat Kyle Titus, tawana el matawak mit eloing el fa wayepe aksa fila inkos kalangin. Ewana kos yokyo ko elikin mana kaywa in lalal fungi cash tag moniak na kaywa lang silawos na shares kos fa wayepe yokyo ko elik in ma kalang inyepe. Matia cash ke sapkun awana ke moniak lang katena in akpaye chos in lang lowos. Aksa fila takos ito kalang lang lem lar Jesus Christ. Dahil finne kärtrap ayl ekle sa kärtrap kejos. Takos fa kärtrap ke sa kärtrap lal. Pange oye si may taka usi na paye may sangsing ka din kalam ke. Kati susta ke ngon man God. Naka treaty mo taka ke ngon man God. Kas mo.
kat proy ke pelching baba na manas kashi kat kadina leto mekalmen sangkein sia ke kadin di na paela glory land God Jesus Shivana eliki en kasha eldaka as a servant eldaka in seek to save the lost ka na kay wa matal eldaka sa kashapi kadin kashapi na shakata yana shish kadin oro weapon I in obedience kadin kashakin katjang makasha matal ya wona shin Kishman Jesus Christ kat proy kaksakin mana kayo kinin Jesus yamit lang ulas amen well shiba na kalam me sangkein siom kayo kada ko umle ngal video nga katsum ni gimang katte na mata ke masing katte na kya so mai din no katte na loin na ke mai ne ke pel chi tan wang na ka de ta shak fit na zakang ngate si tal gulu gi me mata ngat chivena ngetang na ke mo lok chivena na pang mangam tar me kat ara na mai nga wang na ka de ta etak sum mata on ara ai ngan die oye makatash ka ang itang ta naka-refer siya mapaisilan ka na mesa to maka-refer siya kaya ka tinamata kaya kaslan ka mesis kat in mata kaya mapaisiwa sa makatin man kat isla mapaisin nara isip pa na yokin na si kum kaning kalam kila amen Jesus Christ el finne kasap I lekla sa kasap ke yuos. Ta kuos fa kasap ke kasap lai. May sang siya baka tram kin. Jesus Christ ta kalaman may ta siya prophesy yak in the Old Testament. Ta kana ke Genesis story fa singal me ko. Wan na pa mai si beta ka ta kung nega masing na akwa blueprint man gat pagka dash kyang. Na ta ko ne shun kat mishing ita na itakle may kasap sin. Pakaslan ka, pang masang sin. Kaslan ka deklaraman mo ito. Elsom na vinchak sin. Crucify yak yel, el mijel, pakpagel, mo yak yelenak tolu. El ascended, el matake level layo. Sin kat level oko. Kasap sin ang paitak lang. Jesus Christ. Itak lagi matlas ko saya. Na vingkom ni background si mga usin na kaya mga ikek na nasik nandi kaya may sang na kayo. Nigin na matliang manilan church lang siya. Ilakalam niya nasik na. Tati na bangi o iya si may ikek na nasin Paul. Dan to ka siya mo. Nakata iya may sangan province of Mesopotamia. Philippi, Thessalonica, Peraya. Elos finem ta ke kayo, finas make oye elia madal la pena masang lalos. Mene for dali. La chijel de cash up, inusie cash up, finne me cash up, cut cash up, it left all his glory. It left all his glory, lem ta gonna fin fellowship, become one of us in that factual obedience na ke ma akwa kidari in the Old Testament. Yan siya masang sin. May sang. Amun mapatat siya. Na hindi na kaya siya ma akal na siya matlas ko siya nga akal na siya mo. Taas matolo yun som wala itawi lang siya. Kauli pa na siya los.
Mishing am tan nan gonna get oye si mga sang tupuk machine nga wang pen or they didn't lose anything. Wang pen ma elos luske. When they fall, machine mga dash kenye na nga malan mo. Betas ko siya naman as kadeta fukya kating sang kenye na kayo. Kadeta fukya machine. Kadeta na pa fukya. Sang kenye na kayo wake. Kad isla sang na siya flash yung matagay fin section. Kaya section na kluo siya mga tram pin. Kada kapasi fukya sang lash. Nakan na sang makataranim siya nga yalong lagos nga man nakading sang akin choyam mo. That's the point. Wanan yung siya ka mga. Kada sang fukya yung siya. Na fun na kaya may sang siya mga tram kanya. Ngay fingat tinaraya connection siya may teklel sin may tatkutrain. Biya na pa masih makatash ka. Ako ngayon so musi historical context. Musi literary context lan mga. Ako naki context si may na mat ko siya lasin arkengen lang 1852. Product lan 1852 pa 1902. Bible siya mit nata siya. Kataga na ken wo taga ken 1982 na ken leng singe ma u singe itak la may sang singe na shish argat nikin na may sang singe poli la kam na sin may north na ke en Corinth inakayelos akfadela milos inganin sang pa me willingly sang ken cielos nga kumut ko siya kataga sampang kun first century. Or we cannot even see 2002 nike 2026. Beshi ka dashke. Ako me sampram kin o yang kaya may sang mapole lakalamin na kaya may lalad fung ni welos financiers them or we cannot even see what's happening for the last 24 years. Nakademta kya mapay fakya. Kademta kya sangpay sing fakya. Biya na pay may sang sing. Patam na sing ito kakataya. Offer up our bodies as a living sacrifice. Source siya masangus may tlash nga. Paak fo siya may sang lash nga. El self-seeking. El di main sang kasa may tlash ko siya. Pero kung may loin na pusapas para kin church nga. Pusapas. Wangan matakain usye may sang siya. Kadi mirror may sang siya mautaga freely to the world. A gift. Gift of life. Kung may taka may nga maging mangain me. Self-gain. Kain masyama rik ngam dawe ko sayang kumeloing na as key person. Main na yakin sang rela masyasing ang taga ke key persons. Keeper mit nga pataga government ne so moose church nga. Naragat ni kinla may sang fagashi makadash kyang. Biya masigat ashkyang te Jesus Christ. Tiyan na Jesus Christ. Siya tetsungan saptan megor fostong tolu si benakalamien taga usiya kating kalam ke may sangsing. Katlan mislan si fenak matalya ko si mana kayo. E karangan menuos nan ko was e menuos no fontain wangen may ta kelim na Jesus Christ el taga. Kat ena kadinakula kelim le floko. May tapay taga na siya. Itaklem makalim singan kadin tina focus na ke makuluklan fel. May sang siya pa tagay ela makuluklas. Katikan kapas na kaya masingan taga fat mo kat rela may sang na insang kaya may mo. Pakalim tari na kaya from silang mits liang money siya lang church lila. In fact na siya malaki. Pakalim na kaya chaplain silang army el sak ngasong wiwa mamani kaya siya. I really kumasi katash ka
irelik mapayes maudaga na siya. Kat refer siya mapayes yung diki mas mayini na yung taka. Akataya na siya may sang siya mataga ke when natal Jesus Christ. Na vingom niya na kaya tina kapas na ke may sang siya maudaga ifin chaksin na. Kataga ra may sang may nakin siya yung may. Kat reluctant pa. Katina siya na mga nasingkat. Ke willingness. Man bakalam na ke practice nga. May nga sumte tu sano in change siya ki mania. Emeta. Dia practice. Nga kung let's stay within our context. Na ke biblical truth matagal ke marit nga. Kading kalam ke la. Katina li crucifixion jala Jesus Christ nga. Lal freely gave his life. Imodiya lang ako. Katina li. Agat ka mo malas pa mang. Pel nga malas malak pa pela. Mga nga sukya mari aksamatsi yang woli ki mat niya. Bare ke church nga ali. Mali diti nga in aksamat siya ko. Kung pa mi siya vin chak siya pang masikyan niya. Katit ko isang kasya with members ke church in edify them. Agat ka rin samat na kaya. Makat woli ki mat niya. Naman pang makikiap si mapain kat. Makikiap si mapain matlas ko siya. Yalong malakos. Matlas ko siya. Ne papang asam from strict to you. Napanas. Proy ke masing nga. Som isla. Pwapal water down siya nga. Dikit-lik natas. Isla yun. Na kumsukat. Pwapal si matagay met. Pangamasang siya nga. Jesus Christ. If ingat timta ke masingan. Kat kufnan ni may sang mapodil. Akal niya mo may nga sang kain siya. Elos willingly sang mayan me. Matagay ke. Ret masapta siya alkos. Dal isus te kang man ka. Dalit to yang. Dalit to crucifixion, dead, burial, resurrection. May sang na shafta siya matagay ke Jesus Christ. Dahil kapat na kemasingan na dahil willing ni sang na fon. Pero lalo so. Sum na ke money, sum na ke talent na ke spiritual talent lalo so. Keeps nga. Insang kaya sa munong Christ. Pagkatash kaya. Na vingom niya o yung magadash kaya na it's a money-making machine. Commercialize yagi organization siya mapang may los church finan ko siya. May pause mga tingan man ka. May nagkamay ta usa yang alala. Manefo man kat na kay wa matkuluk. Every single person are sinner by nature. We all have sinned. We all have come short of the glory of God. Tasakta vingat ta na kay malan God through the God, Holy Spirit siya Jesus siya na broy kun. El fact na siya matsap lalos nga nimit ko wasong nigi and choose him na kaya usut may sang siya nga. Pahay na kalinash kaya. Pama siya may sang pwengkat katin arkaline sap siya nga. Katin na stewardship siya nga. Katin na mission siya nga. Katikain taga mo elo laki ya mga bangay naurit na nga niya na kayo mo. Kaden falak na nega Jerusalem. Kada sumta na fellowship pa siyang prapinya. Fellowship. Elos sang kaganayan sila sa nusye ni nanan may pangay. Elos rani may karaplang in karangin may plavos nga. Bangan fellowship siya. Fellowship in the man pangay. May sang langat niya. Rani in cielos. Oy, kung siya dito na di pa sikyak finan ko sa nga. Pusabas pare nga. May kuling nga taga isna nga may nga. Oy, na may sikatas kaya nga. May ka din na stewardship, mission siya makatil sinasis nga. Kadin sangking siya kayo. Katika yung tupok na, ito na pa yung masin nga. Ni kinakatfulok na kaya pwepal, siyemit na ito siya.
Ketika ini telah mesangking siung kewa. Niki nakat follow on my Jesus Christ to the picture. Into the picture. Jesus is the center stage, center mass na kemitlas ko siya. Kadesal, esal la. Section at lusi mga truman nga, man na ilya siya, wanan may tayong wangin na wanan mo ilya. Force nga ya, ma. Inta ka nga, triskal, waya na pa isyong kadera la masingingin. In other words, walang pa akong mataas. O akala mo, inwangin maya ta large-scale floko, panga may sangsing nga, iltakan mo di katla. May pusapas nga daga, usi mga, akaw yung matlas nga, orang may yan na sin matlas nga, ni mo siya nga, it become normal, or kata may nga siyang into a kaksiwas. Nakata sang fakain siyas. Katapik siya kakakalan nga, sangkin siyong kayo. Sangkin siyong kayo. Katara fakake, makikiyap siya papuinkat, yalo mula ko siya. Katara fakake, kadesan la Jesus Christ. Or kat nikin na pa la messing la, sup siya kao yan, ikaw tolu. Awan ko na phone. Elan fin shaksi na nga, it is finished. In other words, he paid in full. He paid in full, makulukan fell. Abang nga taga makin for money. Rip makin in God in fame, in Cain their own. Oh yeah. Masakawul lan fell. Mat nga for siya kaya masakawul siya lan fell. Pwede pala akalan mo, managawa fella wang na siya yung kaslan God. Kaslan God pa may sang na siya. Paik dalaman may pa Jesus Christ. May sang singan pataga enwood kanaus la usil lang kikiyap singa ragat force may tapan mo pang or program uniform menu nga pa tal mo pangan mo pang mo ti pangan mo di nga na pa maula Romalikos akalin mo di nga na pa maula mo di ka umise nara nga ko metaga tayo na pangan mo di lasha context la ko machine paano naksiwasyak na masing galing kalam may sang na paising. But Jesus Christ mo kayo. Na itaktaliki, te pa show preaching na nag-kental sticky ko siya, may kayo siya matamali, tres ka lalaga, akadaya. Altar of incense nga, Jesus para ka, may kayo siya na sinikaat. Broy lash nga isom, may siya na siya, may kataka me, kisyakin katyang na phone. Efo kat kisyakin katyang, man, katliak lang ka lang siya, elikas na siya siya wan natin nga. Naragataga na kaya obedience, trifles ka din me, being generous. Naragataga na kaya, pisyakin ka tiyang nasingkat. Mesingan. May kayang siya. May siya worship. Nakikat matayin siya nga, kisyakin ka niya, operating from the throne of grace, walang ba na may daga, siyang ngigat, may kat silya gitar ka ngan nga. Naragataga na, may sangsing nga alle lemta kinindia kulukie yok na kusa na mission na sin matlas kusa as pasada ga fa mo una pa balchin as pasada ga fa mo il dala kulukie meta shali bana ga inta kam ta kulukie meta wa na pa yo yangan mai get na nga inta ga shwashika in wangan meta ke lem chisel ta ga Pakusan na mishaske. Na met matagam ta pushe government just la nga pa for pa mo una mang. Pang may unji ka daske. We at the crossroad. Nga ko minan kalam may sang singa din sang ken siyaske wa. Mishe crucifixion, death, burial, resurrection lan Jesus Christ pa sampram kinyak nga. Magkay mapakain sang ela makulukla pang masang singa tan ela makulukla kom. Pa nga. Pang nang ako min me for la ola klad fungi isuste ke ngan manga pang machine utak yak se ban ta sano ngakom tira utak yak min ga te isuste ke ngan manga
Kada sa nga sum na kaya nga yesing. Para il mateng ni mo siyeng katil mateng. El te patten follow. El mateng. Nang ako mo itlas ko siya siya na flok na kaya mo reaching na kaya matlalal fungi lars kat magat matlalal fungi. Ifin pa ka chunuan le matlalal fungi. Ingin na kada sum ni ki makikiap singan usye mo sang na pa siya na siya matlas ko siya nga. Pa Jesus Christ. Pa me lang siya met natas finen ko siya. Na ifin ko magpusapar siya, wala magpusapar for mo wangan maklukya lang siya nga kumere makin na masing na may tas ko siya kain may siya somliki pole lakang mga latala na siya tumuting akaya ko tu na kaya mapayalan ka limit kong siya mapayalan ka taga kaya para simla itakang na siya tumuti luto mo dito lu for singalon ko singalikor Payapal na kayo wauta ka kanganan ka. Payapal na kayo wauta ka kanganan ka. Masih mauta ka, akfos sikat nga din auta ka kanganan ka. Ngan siya na kalwa ni kading kalam kela kat sumni ki masang siya nga kaya siya rep mamata ka wot me ta ka akulukya ka. Di pan kung nasa mon na masing na nagawa ka, nasa mon na ni ka chisel chik me. May tayo na nan mawla. Inkene kuluk, inkene kin putrapas marit na si matlas ko sa ngayon, tulog niya kingen. Liban met na siya, Jesus loved us more than we do. El pa siya, mi siya fin saksin. Insang ela. Nalana ko morela, la putrapas fagya, kuso fagya, la oya fagya morela, e kaya, katagay wot minem siyang mana kayo wakan naknas na kaya. Pang masangsing. Mana kayo wakan naknas na kaya, eving kong taga full lao lak lalalfung. El taga me, takuwis ito kalang lang las Jesus Christ. Dahil fin na kashap, ay ikla sa kashap kayuwos, takuwis fa kashap sa kashap lang. Kashap singa pa, muul mapatpat. Pa-focus las. Muul mapatpat. Kaya kung mata kaya film sakshingan, moul mapatpat singa, you will always do good for others. When pangay fakulan ngon, rip mawu. Now rip mawu ngan pa tribe Paul, we with mesotin niyangan, na we pe church si mawanan trouble, direkta Paul el chiminak kaye, with lad from willows firin korin ngan. Akum taga mising ito na pang, evin kum chinyuan li, mata kaya throne of grace, itala kang moul mapatpat. Oh, you will always do good. Masih med, kung may taga na fakak malan ka, med, liki mana kayo. Kung may na shoot na may taga na gamol na siya, man pang may sanction. Pakosaan na min siya kaya, kati obligated na kayo mga, kati compassion siya, kati ingan, kati may lang kalang yok man ka, wala po liye, Father of grace siya mataga, katilir makin na kaya, Paul bearer siya ka, gospel bearer siya na kaya, church, believing Jews and Gentiles siya magatas, kaya naman siya niya. Katash ke dispensation of grace. Na kaya may sang siya nga uta ka wana son tol siya ngalon ko chakalan me kif siya pang may sang siya. Na kung niya may plus nga ulit makin na kaya in taka rala ilo sin kasha pinga nga siya pa nakalan me may sang siya pang it's freely given by Jesus on the cross. Na kaya kung niya may call nga taka rala in may kasha na siya ilo sin kaya naging money. Kain kin matngan ingin. Follow na ron Jesus Christ. Kalang siya mit natas. Pauto ka kengon man ka. Mulingon si pa ina. Mulingon si pa kanina mul kiningin na. Kat nigin na, nga sa mutul lang, nigin lang at akaka, kail shik me. Panga focus var. Lagada mutul lang kail shik me. Either or, we should need to be ready. May sang siya pang issues na kyangan man ka. Now from that standpoint, mat nakayawa komisyon, lalo may kusay ka, may Mexico ka, may Yema, you will always do good to that person. When pang a vertical relationship siya ma-establish, lang siya kadimit. Lang siya matalang mo. Tagal kaya, Exodus saktalong mo. Vertical relationship siya even align na kamalan kada, you will always put others before you. When pa Jesus relevant check sin,
Pange masih ketasking. Fingom dia alignment si mga usmet flash ko sayang elal daga na shooting mo na silos magayon. Manwangan ngon. Pau daga kalam ke lane si mau kalam na system sing. Depending we siya unyen. Tiyan ang tiyan. Pelin tu yak factuous. Mas was lang God. May dan daga na ke kif siya maul siya. Managawa ko mara may sang na siya, may na show off ngayon siya, Lipan is the master of doing that. Ngaraw kaya maulak lang na kayo. Yok na kaya Shomas. Ngaraw na may tayo sama, long Lipan sakit rice siya. Lakin rice, kasi muna kasi sakit. May long Shomas siya, may pang self-centered. Ngayon na kaya alam kaya, Mija si like Jesus Christ, fin chaksi. Mama take mangan me. Na ngena, nga pangon matlas magawa ko siya. Elo siya madake mo kikiap singa. Fulok na ke mapay siya, pang may sangsing. Kaya kung may matake, umne, wang na ilyalong. O kung taka na yung shuki na kinchoye kat mo kayo na. Kaya kung matake, kaya na kosh ko nga ne, makaangel, dasak to kaya matake, La situation vergata ka siyang kuma, kume wan na Macedonia. Thessalonica me Paraya me Enchishayangan. Talingon, regardless of their situation, insang na sin God, inakyokye, or malan God. Nang ako maspeke masing. Tamal tres kalil daga, mo, ako lang nagkatakalan na mo. Imit patla. Elti na taga time yamang. Elti na sali ka. Malingat tali me. Awan ko refin shakshin. Compassion sila albang. Na ibig kong ni akfal yan church. The church organization siya nga. Going minit na igas. Natuloy. Balbangan. Akate na foto. Tipe na tangalya. Pang nga fact, ifo, mun kostla na shish. Kostla. Met nga kofla na akate yung masin kat nga. Make me, make Jesus Christ ilwangan nila. Make los matake makikia. Met tas ko siya, nga siya na kalwan ni. Yok shibeng ako may kalam kela pia masiwasing taga kaya pwede siya met natas ko sayang makikiap siya nga kankin pangaoya siya mataga kulukiya nga akong naman siya nga siya na kalwa ni kung teka yung sangkensyon efin kung matake makikiap siya efin kung tinay susta kaya nga ka may ngan siya Evin pa kung sang na pa yung siyom na kaya. Kung may taga sokol triskal. Inangan triskal. Malilam dalali kaya funam na siya. Ngakan kasi kung kaya kunokan kaya manti siya nga. Kat triskal. Kat proy kaya wus. Wangin na kan traffic siya nga. At tagalong naman siya nga. Siya luo taga pangon niya. Kat proy kaya mo. Kuno mala. Kapangin mga siya mga task nga. Menti horror siya bang. Gani mo sa kubat, may sang siya ba talaga sa man. May nga kaya horror. Dahil kaya Rose yang, tawal yang, dahil kaya mo ta, ten ma, katas kaya pelang noa. May nga taga mo ta na party. Isan yak noa. Kami ang lalifun. If ang masyayak sukungan final sukungan. May takuluk yan. Akuluk yan. Amelara, el faithfully na. Masyayak sukungan. Shaflaya kauli. Sangala. Mat nangal ko fidyak nila. Liyan na kaya Furur siya makpite la kalam may mayak sa siya fela ke siya. Liyan na ke shik milan len.
Lina ke luti mataga wuskat ni mushenging. Kachilpa na taga samsam kun Christmas toweni katina samsam kun rapture sing. Utak yak sing. Talak yak si matam lagi tres kali lak kalam meke. Siete sunga saptan mekor. Saptan akos for singal donin ke singal alikos. Siekor singal mekor for lamal nega lamal akos. Son sapta singal akor for singal ke tolu. Malong si pasit tolu ngan. Men pangan timeline. The next event ke timeline lan gada pa rapture sing utak yak sing. That's the next event. No one knows. It's imminent. It's imminent. Going sikya anytime. Utak yak sing. Awangan suman yan isustak yang sing. Mat nga panapatlak. Party na pare nga. Party pa na rin nga. Party. Every nga point na mungukat party nga paesing bangay. Secretary of Health Finad Merigel connect na paesing pare na ke mungo process food siya kuluk na pa na ke munun may siya kat patimbol kat trambam kun stewardship mission man kat patimbol na kating karangan mga amin nga lalal fung mga din ay kesta na siya for di pan kung trambam man nga mo kunmit nga kain mungo na pa nga lang siya mungo ingin na ikat lang anita lang patimbol man kat we also ask ko tam lali dikiyan ito na ay ngayon matodi masing ngayon karang nano sing temple man kat ngan lan kat aring kat pangan masing I think nito te pangan marek nga mit nga panahon ten te pangatak le or si parek kataloing the knife man chije wangen le shetan el dagay nak fosikat ke makikiya pakelain luong Lang luon natas mo. Pangay. May sang bay. Mamin siya. Mamawil siya. Tuwas na bay. Ito pang mapay. Tuwas na pay kaslo nga fakingen na tapange mapay. We're not conforming. Nakepetan lang fela sing. Pagkade som nake mapay silang katnya. Jesus Christ mo kayo. Mapay. Elpaw si mo na si kum. Kaya nga mo ke malan kata. Malan kat mo kayo na panganan siya mo. La kung rang forga si ke structure silang fela nga. El tena taka. Inu siya ya silak na si ngakemat na kaywan mula min pangake silang kat. Na kaywan na folok na ke mula silang Jesus Christ nga. Pangakunokon siya nga. Pangamission siya nga. All authority in heaven and earth have been given unto me. Jesus sila kalam me. Go, therefore make. Verb plural pang go and make disciples. Nakate disciple is stewardy mitlan kat mit ko sayang nga fakya kemasing nga. Uta ka kaya malan mit. Ako lang malak. Kaksakin gatla kat ka identify o yung mo. Katikan kalam kya. Sangkin siyo. Na kayo. Sangkin siyong kayo. Kat identify la. Katikan sangkin siya. Kaya wife in katinta kya. Masing. Katikan sangkin siya kayo. Mangongan katikesta katin nila. Chijel sang na fon na. Maulal. Masang siya. El sang na fon na. Maulal. Inakostin na kya. To seek to save the lost. To seek to save the lost na kaya nga mas kaya masing na kataga kapas na kaya o yesi matreskal da kalikia kaya alumeda. Panga mo sang singa Jesus Christ mo ganun. Jesus Christ mo ganun. With that being said, kat kulang malap kaya lan mo na kayo kat kulang malap kaya weak na phone siya inoy lang silang God. Kataga weak o was inak siya fila koto siya
unit china, I mean, laisin china la laki unit china. Laisin ak singal todo. Tagada na, vertical, horizontal relationship siya man pel na kayo wa. Lang si God, lang si may niya. Baka dito ka sampram kun tawat litu, front no dia. Max up ta singal lu, si basim sak ta lu. Pan maritlungan. Riti no fon sak ta lungan ako la. Inoy lang silang God, katito ka wikos. Na weekly duo, treskalan mga call. Napanang nga taga front no dia mga, rakunokon na phone na, yata ka backup makayin na. Nagka-witching na naka-chip na refer siya taga. Cleanse up na. Launching in the backdrop, inan ka proy loosan, kat fintrack mo, kadintay na tayo pitya na si Sumnike Revelation, kadinin na, proy lan nagawa, kadinin na catch. When makikiyap siya ngayon, itak taligi matlas ko siya. Yok, nangangit tali generation natas, may takang. For the next 40 years, inoy lang silang God, even gat next 40 years, inan malanggat pa usmatlas nga, Jesus Christ. Ako lang malap kaksinggat ka, mana kayo, God bless you and your family. Looking forward in week was dito. Kamal Triscal, kada flow na pelo na siya. Kasi yung taga na kalye pa na kaya proy manas, kulikot, tamlay. Lamalap, at we come in kain, Sylvana, relaxing kaksa class in kat, yung anak len met wias mata ka nga kayo, kada ko lang kalye ta kanila soye ka, lumalam sin kakam do kya lu ta fo ha, ada pa, da ko ka chapter ki paging ito na, kat phone lagi maluto da, masi makat taga from lodia ki mante ha, ana faktal dam lipa na let ka from lodia, lagi maluto sige, wiksi sammange, in makat kain usi ka si devotional reading ito, kat kan le kapasla na ki mananaki oksing kadin leksyon au kakat lagi kastan gata, kosti seriousness dan masih katash kenge, kadin sin kun maya tasingan patat manifest, kat kula malam sin kat ke revelation si malikesla, revelation ke chamam ke revelation ke kat chamam kun na ke makaslan gati kesla. One palasasa si directly the revelation rek makinyan kastan gata. Inkain sum konayak mapaiswastan gata. Nara ke backdrop sige malutu chima kata ka sam kun nge ase ni na sima paurela me malutu chima kata ka na kem sige nge apolel de ka leksheni na use kasen sam lala linkain akai pal example kin na ke met Macedonia nge na yok nage sang lalosan. Nara relief projects yung the gade academy attitude lalosan. Ingain casual mayen. Kadita la polel 4-4 Masai Church nge. A James papasta siemit finan Jerusalem. Nara collections yung polel tiga stewardship kilo koran saptahal kush. Relief projects yung plan chain kain connection ng cash na ke several years. Siya kadito la polel din na vlog na Jerusalem na ke iyak lang malal kosh. Akatayagi ke orek malungol siya wasingalit kosh. Kafin ni orek malungol ako wasingalit kosh anpe. Na panang ratam lipan ilta ko sam kun merit si malarek makun al effective makumin kalam ke kastan kadala. Elrek magan foretelling. Rek magan kastan God nage trans masikyak misengia. Sang perukin jias nage pangay makastan God taga na siskeo. Foretelling bangan. Foretelling ba nage eschatological event nage maisap mamayata singe paikapun keskine. Na panang taga na siska din kain taga ismalutu dada na pake ausimete nga taka inakkalemi ke kalang pakotan God ngako mes sinners rom dolu pasangol dolu kat nagayo met kuluf totole mata ka molin makulu ka mise roman kostongol dolu na paena ngara polil kap sa free will ke me
ke stewardship si Milo je taka share kif singe elde elia ke lapao to enge dang lina ke gravity na ke inganin sang singe na pa ara tamli pal taka kapsheng pe na ke oil al sivena mayen kat ping ko hers ana intunia katma kumbinderala ma singe kumbikan molela mo loman paurela na ke makat lippusie musinge tawashle lelan rekma musinge sha sise silfak mo shenin Allah ka malala na pana ngara kat usie ne ke oye makat patat yang ke musinge ta som na ke elia na ke pa oye ma katlida na rekma na ran lakka makatash ke musinge uniform menu kain met pana magtakat nga met pana kayo ini namang ta kispen kat kepe infakya klemo kat parala kais kain mange narakat kapenan na ita lucien paus nies na oye si mataka esarong kisi testonikal mikor fastamol tolunge section aklu singe art furniture tolu ba itaklalikingan mga kat te shak na kelang silas men makate laki na panang kain oye sepe na pangan in mo men aparela pa palsinge men katel fact mo ngawana siya kaya mising yalitu na fin ba fast story leng si morik lengan motive sa kara katakara kain oye malak kumin sum connect la me katel fact elita tayo mel fact malas mo ito in connect nara ke oye ngan pata utaka watered down leng makataskeng Shubha na fact malutut singe ke polel sham kun na ke stewardship singe should be na ke mission singe they were not motivated by desire for praise or then motivated by the desire to serve the Lord na panang feedback at papail dedicate when kulo siya fan na natalin mi siya ano kita malipan na kalamia ship bawon ko siya yan wakil cruisum treatment 9 kettle pole mariktan siya ni narang akong finita o yes singan gravity weight singan nara o yan makat papa ilpangon yun ako kek pangako minanaskya nara met nga rapen na kisang lalosa they gave because they knew la manyolos nga dari masinkat me man na kayo mga shirolosa even their very souls may daklagileng singa were God's soul si masama mag imagination affection memory kanin mangan pangan makadenan kayak kaya nang ako lang malap na siyo tiya tahong lesi barambuikat kita ganisi nga and nagya kataya na fan in matagarol tamalipan abanang as always nga I'm looking forward na papa na faksilala efin lemelis katle the masika din ashkia pa ana price like ball malang simta o kukunene inge el fakla kelmata proy el proy cash now ana then we got pen a fellowship sisin si toya singa 1,000 kaya wal wangan mongorek lene fascist like missing yagat sugo ken ma kada pink Buddha on a pedestal masilan kat nga humility bashke my yoke is light na panang ara taka challenge kana sikum kaksingin kat ke malutut mataga na sis missing kadin kain sang silkat malan kada sang sisya malan sisya nara ke au si medang ata kain fak lang ako si fena es katyang
Ana sima mole, magkisya mole siya, magkisya metal siya. Na faktor damle liban na, ngay kali ke Beijing dengan naklin ko usmata ko utya guikat. Nafakat kain tagani proyle ke tagani lasha. Anaklin ko damdal shuwe Bruce. Amen. Anaklin ko bedamle Simeon Dilves. Prescott Club Brother Lipan for speaking the truth. Pange masima confirmation chingin ka service si badamle lipan ilwalan sishnge. Inda ka fakak mas was pai. Kulo malap ki faksingan damle Simeon Dilves. Damdal sipi young strong kaya wala si was mawiyak in Christ na kaya kulo malap. Ano sipi confirmation matako irungwe damle Simeon Dilves. Amen. Lord Jesus, hallelujah. Malibe faksilum lange. Kaluo. Nakakilin pedo ko aluman. Dahil Kim Charlie. Ke intrapasak pe imojilom masnge. Na dahil Shwe Bruce. Amen. Inakalimila goes receive. Iti sila damlipan nginange. Wikum yang inchud bena faklo malap nchum damle Simeon ke faklom nga kayo. Damdal Ruth Charlie ngan aklen kompe kayo nchum Prescott ke mana kayo. Wikum yang damdal bed O.C. Thompson kayo. Damdal Shackline every Sunday kayo benchum. Damdal Procula Nathaniel kayo. Damdal Stinson Walker kayo benchum every Sunday. Damdal Lisiana Albert. Amen. Kloke may faklom mo kung supportak ngayon at nagawain ito be kaya shalom ngayon. Damdal Froline Kevas then mo benchum. Wikom yang from Kona. Damdal Mitchell Netlik Lenwo. Damdal Shue M. Nelson. Kumba machimatakin nimit mataka utyak liya pa siya. Ke may lifecast sa ganila siya. Na yuwas na kayo, God bless you all. Lumalap ki. Ang lipan, bange, matas ma, tako? Kibesing ako lang kali ki proy. Pastor Mate, kulomalap. Well, lumalap. Matlili, matlala, makmas katagay ni, kalit kanila sa ki proy. Siyaksing kat ki kasha, may tomorrow is not guaranteed. Din sa kak pa matwiya siya. Kiproy. Lumalap. Kachvil be bashta yedan kat flachifan na lash, kat muljifan. Katla Lebraham, katla Laisik, katla Jacob. Kat si sista na kilangsi. Sa paya mawin kulo si fan na natin daga misi kashmayta. Kat kulo malap ki plan of salvation long. Kepe na spesing yan, musapala mat saplom na finances ko siya. Iniguya siya ang lalal fung ising finances ko siya. Egat kaksikin met madalash ma, siya sa fasik kun. Inkain, aksyok kita ikaw fi. Inkap kapak finances, so kaya lamit lash. Egat uspen na flok na yung katash fung ising. May pakom ta, kita ko katakilenak ta na, Tosin mataga na financial siya ingi. Taga te esta soul giling singi. Esta Jehovah. Sang kas kapatol. Nagi project 2002. Usiyek na siya matlalal fungi. Kula malap ke Revelation. Mamigasa si Tom Lipan in ganda ka. Akkalemi na siya kisi Thessalonical mikar fastong oldolo. Maing sikyak kisben kasto makkalemila kat finche sustain ngon. Eko flabera ikekla main tok shailom na siyashmaita. Inakay kat met nakayawa ma egen met Christian. Inkan should be examining scripture in liye mamaitara na kayo.
Hindi pen kat lang naging falfalin mise. Kat kulo malap na siyum, kipakot en lom, maingi kiek lang na siya skipel singi, siya tiyapatle, inaksiwa siyakle. Sipin siya kayak la sin sam kuna, leng singi, ak tolule, ak fasiyakle, den aksiwa siyakle mange. Kat liebe, finde ke electronic version geo. Depena complete to its entirety. Kat finnan ka nagimalom na kayo wakat papa. Takum orderly. Wangin tafong lagi malom. El precise. Ilan na plumb lines ko. Ana mo sila kalami. Maingin mo siya na siya shmay taka dinitala. Malom mo tuf-tuf. Parang kung fact na sila ay siya. Kasaptaon ko fastolo. Kikastolo ingi. Matal. Kat na kayo nito ala. Syud pa kalami na hil John. Kifakya kakos fasalgos. Matal. Inusya na siya la kat moeta. Kat finjigin defile ya malom. Kat suffer great loss. Maeta na yoke patati na fish. Taki kumikyasan siya skipel singi, kipakot en lom. Dahil inka naksiwa siyak le maingi. Hindi paendalik nata siya. Taki apostasy. Yan nakitafong na patyang misya. At kula malap na siyong kat papa. Kikat kanda ko akfas sila. Malutot misingi. Kadin si Fena. Ace kat yang ana siya magisya maula matal. Insyalagan pang response lang ng graciousness lom. Siya kung sa paya mawin kulo si fan na nadung. Hindi kami siya kashmeta. Siya kiwan nadung. Akimi siya maulya kwal. Akayagat na kewa. Mahashmet lamam tulle. Ekin matlalal fong ila kung may matakas ka tiyak sipel. Inakayagat pema siyak na maul. Fin rapture siya nga sikyak. Katatalakyak nga isipkan niyang kumang nutukin mula na lom. May nga arla nakayagat matlalal fong i. Kadin losyan vulwas kinuktukin mayon lom. Akwat na met. Nagi eschatological event ni. Katsakayak matwiyas na kayo amda in Manasla. Dalos kong tagay in Roasha ko ye. Nalamono emergency room, IC unit. Ka fin ne 44. Lakan Manaslan mano. Kat pray na assume ta siya sor la fin siyaksing in pasal la manolos. Inu siya healing power, miraculous healing lom. Inakfon yelos le. When kaslom ka inutyak. Niki mitochondria ang ilan na siya katlas magosolele. Inu siya fon lalan mano. Mapalakin manas. Katsakayak pa matwiyas na kayo am tayong kelbos kipel singe. Kadita layok na kan lalalos. Kadita loneliness yan kaya no yenge. Panangat pray kelos telosin. Syukumyak. Kestam danin siya los na kimapay siwaslo. Kuminagas maganyalos. Dakum siyak na walalos. Losin te tuig yonin kaksak. E pray na siyong. Moyen kasto makalim yakel Paul Silas. Na los mtayin prison. Los te wotyakin. On kaksakin kumpray. E kung sumaya malibufen lom. Kushush. Supernatural power lom. Indalala siya in koslalos. Katale. Loeng penagimit kolyas misingya. E pray kelos. Ito kun ne papa. Kay simet kolgeu. Fin ne lutlut ka fin ne government ka church lasha. Kat pang na siyum to met kolas na kayo ay nas liyaten la. Pain na nakla. Insisla yin siya. Inas pain na nak.
inka nakulen katin mas. Elos siya siya na vineno. Elos siya shikshin malik. Shkashaklom to ko. Takikat kya siya kain mo doingi. Ilakalim yipe. Lakat tala siya kumo. Kat proy na siyum kat papa. Kung naknas kya siya. Mit kulan dan fel na kaywa. Kadin matake misdalong. Kadakulan fasilik kipel singi. Daot lang siya faklo malap na siyum. Kaya malutut ma. Kumikesa na siya skilan misingi. Kadin daga fakak kya. In fall nagi Great Commission. Kunakon falait siya makalim yaki metulong lalgus. Fasing lalgus kilongo. The castleman fakikalik na finfelo na fon na. May den peptaisle. A discipleship castomin nakatayaki. Kilo malap na siyum kat papa. Lela takalang. Pakoten. Sisin sila ng dalong. In wikat. Karangan kat. Amen. Kilo malap. Pwede kali kiyon skunge. Fasilik. Amliban. Pange. Alin siya flalasyo. Mansi unso kunge fakat supporset. Faklan met wiyas nge. Insyudben na akaygat. And Malap sa mga. Okay.
Amen.